On mata o nanga i Supreme Mortgages, mata o tifisoswani e sue se tali mo first home buyers and refinances. Walau mai au Sam i le oru atasi o varutasi toruiva, varutasi, pe emaili mai i a sam@suprememortgages.co.nz. Ole te mele tole mai sepulu ono minuto o te aile tu la sepulu malua. Nau toi paponga manu si o taha tau te nuu toi au nāt lona lua. Tātou tāna i pen paponga i le tu la manu i le tai au. Au ina te muri pe atane tu la fitu i le fiafi o le so. Nisi o pas alonga papi si nisi mai se mela paponga i se toi inga le tala le tau. Ro tu malu pela pa mawina o ke lani loa sul tonu le maa panpana o lo iai. Mono na maa nule pia pia mai fitu o le sabili o lo hangi mai Sauti Sisipo lo awawani si maenga o ke lani. O le bainga mo hata e au. Loa sul tonu pole pela pa mawina hata e au le so lua pa uti munga awa fwoi sepulu manu lona maa nule pia fi. O winga pa nao tau i ale mai leo ngā tono le pai aso le salulu. Lua sul whāna pera pa mawina i le aso salulu. Ia lona manu le pia pia sepulu mani fitu. Ia o winga pa nao tau i ale mai le astopi. Lua sul whāna pera pa mawina i le astopi. Ma lona manu le pia pia sepulu mani vanu. Patalo pa si o tātou tono i Samoa le tau tua pa awa le radio Samoa. Ia mai se lo tātou au mau i atono e mamau. Patalo pa atu le nganga pa alolo. Tari tonu long sia pe i tātou i whamnianga. Ia mai se o lo tō so i fuamria. So mātou wola i atono e mau patalo pa atu. O lo pa mea tolo pa uti munga lo awa fo isi o tātou atono e manatua. Lau tāno lua sulu iwa le bela pa mawina mai i Samoa. Malo na manu le fiapi e lua sulu lima. O se bainga ia pino pa atoa. Lo pa pe nā po pa uti munga. O lo o awa pa solo atoa e o ma i le awa pa ni ai saulingo le lau papa. Ua ma na ia sulu le ma losi o le la. Ia ua ma mafa ma le traffic taimi nei. Pa uta le lei lungo a wala. O se bainga pare nā roto ruat. Wai kanto roto ruat haupo tau naki. O lo pa pe nā po na pa amana mara mai e le o pa usi timu. Pe lama o le nganu e pa pua ai le panti. O se bainga pare nā e pe plenty ken country ke sport box pe la mua waring tone an ko ma ngai ar sulla pe me mi fa mon waru maksa balinga i ngoi wa ni umata le mong ma ngai ave mar pang wai wherever palms are NOV maybe amazing ta ranga Christete mo no to ai lo ma nei ar sulla ma lu wa to te to ma lu o ma lu la ma to da nei. Ja, sta venga na tala le tahu, ja me sori to e na to tatu tala pe va ponga i le sola wi na muli muli. Ja, pe antani to lai fitu i le api sport mo minute le wote ale to lai su ma lua moli pa ma no ma pa tani to tua. Po i mai ta ya so ne ya wa ya to mai meni mo na wa se pa i mai po i ar plenga ti ti pa lo tu si ya ma lo nga lue. Le asa nga venga tatu pa ya. Po i ar vi nga le tua na to ona taito taloto ya so i to langa po i. Aoauli ma Fofogamua e o nisi o popanga lo penga ise o so bane le ptalenga ya par sala pai ta tona la to fo i mai se taimi o numa tato musika panga solo na minute o le ba beato le tautua le titi sa o Pacific le penga le au pepe ta la lene panga solo le o tato por clame ya por on pa ta pato le to tato to no ya to no mau ya to ronel swap ma ma lo tato le o yesu ke riso ta lofa lava pa tai le tua to na fo i le nama ya so mona la singa ya me se o ta po inga o ye le ya lo tuanga a wa pole pa wa me la ngona fa maulano e o manu ma no pa ye le ai ko va pa man ma no le la ba nga venga e o le anu e ta po inga ya ma wa winga e le mai mo ino le fa inga le objects ya le nga na wa me o za ninga a o pole e a o le sa ya le la mana tātou tā pena, tātou wō le manu tā pua i o le li. Pāwana le aso i pēno, iai i tonu o manu, e a tū pātasi o tō pingalo mo tātou roto, a me vi inga tā wai, e ono mea ma tā wana mi inga i asa oma, ia pā manol pulau tā mua pā ptai pā tāna pātu,
le a tolo tātou tunu ia mai se o tua sina ta lofa lama pa ta lofa ia pa o tala lelo va tonu pa lia so stapo au toro nei to vine o tau suina le mai o soifua wana mani nganga mo ia mo no malo poropa pa ta lofa ia tunu e maulo mai le lama mai e lo to sang mai le au mo po ia lofa tu mo to bal mana ye no fang ia tatou fa mo e pe loa i pe ta sanga lofa te le atu pa ta patu e a pe po so mo ta sanga se mo to malawa ta leo para e fu ma bu sio to fanga malo le tonu ia pa ta patu ia pa malo longa le li ia me so la to tuli pa sanga so sto ese la ngona sa mo po mai por tu la langi la el mata ngo fi la langi ma wo so po a lofa atu me se lava na yalom pa nau ia o anga tu ia o nga mori pa malo ma pa tai ma tua pa malo losi ai pa malo losi e oi au lava tu ma mau se wa pine se wa tali e oi au mai se taimi a e malo ai la tua o nga mau lo pia o ni ngalo vi inga po i le tua pa talo pa to no mau ia la to fo lo anga i mai le tu ke lo pe mai se o ta to no o i Samoa ia lo la to tai la to le la to le ala vi ia le le o tato pe lo ai lo mo no e le oni pupunga po i inga le tua la foi fanga o pe ai fo ne tu no fam ne le tai me to foi ma lo tu sa le li so tato ia lo so lo ve te ai le tu las por lo nai musika voi yang panga so la po le o tato por clame la to lungo le ala au war fa nga ina le telefon ele moe lava tau longo le tau tua de radio Samoa pe te levia va ponga mai ia tu watu pe o tafa e oi a ua pa nga ina le telefoni telen so fo ma wai ta ua ia ori tali o telefoni a ko ka ma le ane ko ma pa ok e le to fo mai ia le ko fo mai fa no a ta ua le mo le pa se mo ni le no po ai la sa ko ma ka po ai la sa ulang mane tu li lo sa lo nga ton o le na ma ta la lungo le ala tanga ai fa i lo lungo le wala tu la fono le ia se lungo tu la fono pa pena la bon tato mata i tui me uma yan sanga le mula ma leo le tato fo launga pa tau muamba le tato sa anga ia tu le fai unga le lua o lua lima la fua i lama i le tua lo tau faa tua mo le tato faa tua e le li o aso uma e le li o ia lama i tau tai lo tato sa tau nuu le fai unga ngai tau sanga i lona mata ngofie Niane tua la Singapore neva yaso mo amule aulo tato tua ilo toso fua mo tato wola
Samoa uaso o lo asoa wa atoa tino le tamalo ane nei ua maua lo tulanga sale iloa ua tasi o e fungale fefe malo usaele ane ile ala tele samali male fa ai tete wa fainga talo Maria
Alofa Samoa. Aoauli nei o kasu ti alu. Awara sui alingila wa kio. Eva mai le se fulu lima iwa kolu. Amo Radio Samoa. Bevela a. Aouli moi ela simea. Ua mali au fufu maka ai ua ngalo o masile lau aba. Malau maka kio aka ele loa u maka. Ua papangua o moni lau ua suya ako ai o folinga wa e mangongi ile fangu sele aba ala koi inga. Ua seu mai fo ia o fika e ua e maka makaika. Pailele mai lau a mio ma oe ngei vali e ninja. Ui alo waira ala a male omo sona ole awala. Pei eke faale kea kea a ole moi e ala simea. Sasia i loa lau luai o sio maka. Se malu fia aka pe a sau le solo amala. Faalia i mai o la kupu di mangava. Akala ngolo i le whakawhaka. I le ula i ai o se kama. Ke sasia i loa lau luai o sio maka. Ua seu mai fo i au fika. Pe ua e maka makaika. Pailele i mai lau a mio. Ma oe ngei vali e ninja. Ui alo waila ala amale omo solo ole awala. Pei eke faale kea kea a ole moi e ala simea. Ua seu mai fo i au fika. Pei ua e maka makaika. Pailele i mai lau a mio. Ma oe ngei vali e ninja. Ui alo waila ala amale omo solo ole awala. Pei eke faale kea kea a ole moi e ala simea.
Tinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Tole mai le ua luas pulu minute ona tale o le tulai. Tasi o le ua tonu mai le saa o le pinga le pole o le titi sao Pacific pe ona silpil mano le tātou tunu le tautua po e le tamali o le ngata iao te rone o tunu. Mai se lava si o tātou tunu. Patau maa le ona pai maponga tau moni o le Radio Samoa. Ia, o porom patau pati au le uso vanes wapare o pepe. So mai amkana mai au fio mai. Tātou maputa se pai se tanga po le neiva yaso ia a o tu uai po i e le kauso ia se manu maoto malawa no ni se o poanga ia na o lava e a to ai ia tino tama se pai se tala wale po e po malai me o anga e dauso manangang pa no no le pep a fela ia tu le sunga taito le nei taimi o le auli ma lo le tautua ia ma lo fo ile fa ma lo singa luenga mata o le nei vai aso ia e fia whawhera e tu foi wa ia o Samoa lo mwhan mafuta mai le tātou pokalami ma lo le whamalo singarunga nei tausanga ia o toe ilo toe umitaito a tātou au ia foi ki wisi masima tausanga fo mone saunoanga lau pepe o leo o ia ni tanoa e le sere tanoa po nei tai au o leo whatau muavar tātou sād pai unga nei tausanga ia o ngā ruenga lava tātou te ngā nue whai a moribi ingo le tua tātou leo o tōna atu po le atu masa mala atu porasa ia maise o pōpuanga mala singa sa pengai po ilau whionga le au pepe ia mala ai ngāri ia maise o le tautua ia le tutu se o Pacific ia ai le i tā se atu tāpor kalame mori mai alo whaanga o le tauso ia se o manu Francis Ioane ia porpitaringa ia ponga mua ia o lo kam fai lava so se fuala au ma no si atu I lo fuala au na tau au ina le vai son te nei la web io ia le sa batu lava le fe au fo le uso o lo ava no tato vai esi mal tato vai sa salapa io ia va pena fo le vai tamalingi o te lola tu langa le tu nga o le fale tonu na wei ia Fofogamua lo no wingala ele ingu ese ata tu vai ia e te tau ona palu fatasi uma tonu se tanoa ia ona fai le ona inu manga tonu ole au nga ile tu langa fale tonu na ye o le mana ia lana tu fatasi e o bato ai lo le malo si lo fuala au ia tau mapa le taimi sa o le o web ele o to ia nga fuala au te tu tau ona fo ia tatou vai ia mai Samoa ia tu lo ia malturi vai le tu e fa manga lo mama folang sala na ia a tonu la va vento e te malo si le uso o uma so manatu le o ta o me ngata I me le o tano a tonu a o lo sala mo le wi ona ta mai le o ia mato e fo I lo na inga le o ta fa o popo atu ai e le pa tonu ina ta uso mane putalinga pa sala pai ia tu o lalo o le uso moni e papena e tala le au ma le po ia wala ma se ala nga I luma papena po ia o po te mi o ta o lato e mo mia so san ia tu lai mai po ia talinga po mo ai pa te tele o le ua tau nuku pa moe ai lafo tu ia yo au ma panpana le o pepe au pa pokona mano le ta tu nuku ili ne po I aso a mato le vai aso ma le ngang pa nono taito tatou whamanatu masani lava le tatou a se I o kiwisi masile o whanga solo o la sumo mo te sema ia o le a whapea o na whai tatou se ia mai ai latou uma lava sa mata mai la sosfulo novema o na lafo se leni tai lima se lau tala New Zealand pesili atu e whaungai le tautua le ClickX
a nga I telefoni digital I Samoa lo no winga le la foto New Zealand click X ia e tau nuu I le my cash digital ia por telefoni I Samoa ia ona tala le itua no winga na o latou wala ia fa nga le click X special atu e la fo se le ni nga I le my cash digital o le anga va il tatou se ila pa pe la tu foi fa tau mai tatou a top up tai tolu sfulu pe lima sfulu mal faloloa ia mfatino la va la tolu la foina a manu malo tatou se ile fa ila somo mote se mataitu Ia. e manu malo le return ticket e alu isa moto e foi mai e pule ala la tou o le valid o tatou ticket le e au ngatu lava ia Januari se ia pa ia Juni il tau sang fo e le ngata la ina mo lau return ticket ia ai mo malau lima se lau tala Amerika e le lima se lau tala New Zealand e lima se lau tala Amerika O vai na le apetala. Ia, e tu atu I lau lima. Ia, e te alu ai e te tawhau Samoa. E lua la tatou whailonga nei, e lua la tatou holiday package. Le ese I la so mo te sema. Ia, o lese tatou se I o la so 5 Januari. E se I fo isi tatou holiday package e lua. Ia, na I return ticket, ia male 5 se lau tala Amerika. Ia, atunu se awala vui le whawhiwhi ne foto telo tatou olo paia le tau tua. O le lafo se leni man lafo tapa pe a te ue man malo I le matou whapetola Christmas ia taitu Ma tango pia tu ranga le wo e tonu ia a me se o le ono o le mama ai mama po e lau fionga le pole e mes fo e lau tau tu ai ia e pa os pia fo e le fia o se o tātou tunu e paile ia le lato a ngai to ngai Samoa wa I pe me lo pa per tania fo le you never know you're in a big city a papete le tu o tonu lo pa mo no vinga e ma morta mi po le tana I tu ai le lava le anu ia ke ia se mai a wala le lima se lau US dollar no ia lo vinga a pa ni tu pe ngai tala ia tai do ia lau ni ai pe ia o vale lima se lau tala o vale a pe tala a le o pe ia se me a whapena pe lava e toi titia a whelua se lau pe a whetou se lau tala ale se leni e mawai ai mo I lātou ai e fia man malama lei a wala e angava ai e tatou se ia mantua tau ona i eisa wat account il click X ina i amwhai e ona e whaunga ina e la fuel tupe anga I mai cash I Samoa a o tapa apia na fo emwhai ona e alu online click X la fo tapa ap tolu suta la pesiliatu ia pe te alu fo I le tatou Michael top up o le isia tatou kampanina ma tutu whaipaanga ia ai vave alu walu le dairy por supermarket na mfana whatau le tolu sfuru por 5 sfuru vile numero over se lau tolu whawhawhanga I lunga le pepa top up ina ia mwhai ei ona a sao lau top up ngai lo ainga a le amato mawai nai lau numero le na whaonga e vile numero over se lau Maua mātou man numero la sa tau nu o top up I Samoa. Ia mena e sau ia mātou tu tono le o tātou sei. Ai le lei alo so tai mai le olu atasi 5 tau tolu whawha. Olu atasi 5 tau tolu whawha. O le numero na e mwhai o NOV sosoani atua I la ia te oi tūlanga whaapitoa. Ia ma meolo e fia man mala mai. Lau pepe ia e anga tonu manu o le vesili. A papea leo o manu malo ne le return tickets le anga I Samoa. Ai o te mana o e whaali utupe e mane po e le anga I o sau noanga I te ua whaano whesasi ai langono le atonu ai le lama le mai o io ai le io o le taimor se ile ia te sema mana ngang whaano alo lau pepe O te mine e le mawhai o na whaali utupe le tātou ticket ia ai mawhai o na e tango ia ai le mawhai na e malanga ia mawhai o na e tango e recommend mai se se o lo wainga po se se o la wo e mawhai o na sau e whaonga ia lau ticket. Ia na whiutanga ia le o lua ia pola alwhai ngol lua whiutanga inga. Ai o tu la fono le tātou whapitoa. Ia e le o mawhai o na whali utupe le tātou ticket. Ia ai paule vaenga mawhai on tu sa o atu ilo 5 pa menu malo. Ia o le pocket money le 5 se lau tāla Amerika. Ia ma paula na o le cash o te loa mwhai tu sa o atu ilo au. Au po o le akong. Ia, o taito, o nau te lofo o nafo ia la fo au tu pe Samoa. Ia fa ngale click X atu ne te ua e manu malo ai. Ia no na winga fiu tatu le tio e vili atu e tue sau suise u manu ala wa tali me Samoa.
Sirim ta wale o manino ia au whana tūlanga lea tu pisi dai po inisi ai mai se o le whai ona whaali liu le return tickets ia ai le aisa mora tunu pene e mpai na tu o seisi o lo wainga e mpai na to e anga ia to seisi atu no ale whaali utupe mo le sirfi antiri le ua sau no leo pepe e le mpai na whaali utupe paulama o mawala o 5 se lau US dollar nga ola o kia fe tolu se lau tāla Samoa ia umar kolko sanga o whaonga ni ea se isi mea o pia sau no ea lau pepe tate le i tau maa mai mo rea tu wha maa lo ma whaakutai maa no lama le tāna tala i mele lei ia e mase lamba e le o tāua ia o e nisi o tūranga e tāua i lo ngalo le ma manu o le tātou tunu ia e mase o le wha maoni e le se lo atu le o pepe whaakutai lo tau aveina si o tātou tunu i lei tū ma rei tū la langtanga e tu ai ai mai se o le whaai lo i lungo o le whangatia tūranga uma ia le whaanga i atu i promotion whaai o le tautua le Titi Sao Pacific ia manisi fo i o au nanga lo o whapena ona e taimatani i ai ia e la fot sau noanga muri mana ngang whaanoano ia ona tātou e tātana le steimi pola po steimi e tāteo ia si tāu so mana ngang whaanoano Paftai, ia mui lātou lo whaafsiri mai i le tautua fo i a tia i le tātou tia marketing ma le lātou vaiesi ma le lātou sasalapa. Ia, o le alava lo lava le tātou stock i le tātou official motor Samoa. Ia, me whai ona ngai mai iei, ia mwhatata novel sunga le li fo mai po la leo ngā le vai. Ia te oi, ia o loo iei le tātou stock i te minei. Ia mai avea whamu mua iei lātou o loo ngai mai i tātou ofisa, ia maalo matala i fwoi malawa noa. Moi lātou o loo fia whai whatau ngai le Bluebird i Samoa. Ia e o mai lewa whatata nor talenga tia. Ia o ia leo lo ngawha matulanga i lea au nanga. Ai whaftai tele taito mon matua no, no, pawasinga vaenga mon muli lea, ia mole whafonfonga tapua i fwoi si o matou maftanga fasto uta i nei au kilani. Ia o la whaia le tātou funtanga o nei masina. I le aso sa o le vai aso asau, le aso tolu sfulu, aso sa aso tolu sfulu. Ia, i le tātou Hall al St. Mark's Presbyterian i Mangere East. Ia, tātou whelua iei ma, whatino tātou whongo whal masina. Ia, e pei ona masani ai. Ia, ma le amatalia i le ono i le afiafi. Ia, e whaftai tele taito mol matu avnoa. Manuia tele fufuanga ma au whanga solo nei aso. Lau pepe a tele i tu ora tā mapatanga e pe lapa no pe atu e anga tonua manu o siri e le po e to e mai siri siri le o te mama e tia e fia mauti noa po tia tia le nga lua le Radio Samoa e mpai ngā ngā koe ai tā lapo e lato vai ia po se isi vetare ngā tia tia e lele manino mai o i o tu langa lea ai tele i tu ora tā mapatanga wale pai mai ui o kia la le liki o mau kia koe whaimato i tā lapo mōri siri pia le tunu o lau pepe Ia, o le sunga ia kitiona tia, ia o ia leo lo ngawha manwhatau ino tātou vai. Ia ma tātou whatau le Bluebird. Ai lo tia le radio. Au te lo tia na le tātou litio. Ia nā lai mwhaina i tā lafu le tātou papakiu ma tātou olo masan. Kongua. Toi mori pa maro mori pa tai mātanga o pia nei tai au tā māputa po i ona o sui tūlanga pēc tā auso i a Fofogamua anga leileli i lau tautua i a tunuu sport pare tua ma no palo ma nuia po le anga atu i whai ungo ngā nuenga o le nei po i tau sanga mo le taim nei lo whātu i o whai po toi nei aso whāsoi po ia lau pepe Whātai te tu, soifua Soi po ia o le talenga ia o le pionga ia le au pepe tala i lene pe ona silfil maro tātou tunu ea ua leo awoa silfil maro tātou tunu lana tautua mta mena foi ia me se lavo tu langa manaya lato promotion le panga solo i le whai ungor tau sanga ia me se lato se ina i le aso mua te sema return ticket ea maua yon malau 5 se lau ia vai 5 se lau tala Amerika ia pani liu ia naua silfia ai le lama fai o lau top up ia te mano ai ele ke e mano a le fai o lau top up ia nau silfia uma no sultana tor sultana ia miswa laisi la to se ile e fai a la solima o January i le lua oru ono ia tan soi fo ia soi fo munia la to fo i tau tu ale Titi Sao Pacific anga ia toi fo tau sang fo ia mai se manu ia fo la to fo fanga au tu mea uma manino mea uma i lo tal no le penga le au pepe tala lene le olu atasi 5 ona tolu fa
olu tasi lima ona tolu papa ia malanga whāloalo. Baro minute ona tāne o le tula tasi am ni tātou tāna i vai whanua e tari tonu ia o lo mnia lava le malo le tātou tonu a mai le tātou pese lea sa i lea tu le tātou lui tau ia malanga whāloalo. Radio Samoa, taslimu ibatonu. Lui tau mō le aso. O se fuafuanga tau whaasese. A cunning plan. Yosua o lona mata upu e iwa, o le foi upu e tolu, ma le foi upu e wha. Ua whaalongo e na no nofo i kipe ona. I mea ua whaia i Yosua i e riko ma ai. O na lātou whai tonga whiti whaa ole lea. Ua lātou o, ma whaata ngā tau sāwari. Ua lātou whaa tanga pala i lunga o a lātou āsini. Ma whangu waina ua pala. Ma māsae sae, ma fosi. O se fuafuanga, tau whaasese. A really cunning plan. Na whaatonu wina e lea tua i Yosua ma Israel. Ina ia toe whaaoa uma mai whanua. Ua nofo ia e tangata ese. O tangata sākanana. Ua maea o na whaaoa mai Jericho. Ua maea o na whaaoa mai ai. O lea la. O le a sosoo atu, ma le nuu e sosoo ai, o le a ai lea o kipe ona. Peitai, ua whai e tangata kipe ona,
se tonga fiti faa ole ole ma le tau faa se. Ua faa fōlinga e pei o ni tangata e mamao se nuu na malanga mai ai. Ua la ei i la ei masa e sai. Ua utua la tau mea ai pala. O la tau waina pala. E whaailoa ai ia Iosua ma tangata Israelu. O la tau o tangata malanga. Mai nuu e mamao lava. Peitai, o tangata tonu anei. O le nuu o ki peona. Ua osi e Iosua ma Israelu se whengainga. E pui pui ai le ola o tangata ki peona. La tau te le whaao o ina le oti i a te i lātou. Muli muli ane. Na toe i loa i Iosua ma Israelu. Ua tau whaasese i lātou e tangata ki peona. O se tonga fiti wha ole ole. Peitai, ua le mawhai o na wha ole oti i tangata ki peona. Ona ua umao na osi le whea ngainga ma Iosua. E le wha o ina le oti i ate i lātou. Samoa, tātou te whea ngai pea i aso uma, matangata tau whaasese. E whea ngai lou soifua ma loo fo i ola. Matangata tau wha ole ole. Tātou. O tonga fiti e solo muli ai, lou soifua ngalue. O tau whaasese e wha solo muli ai itua, lou soifua tau mawhai. O tonga fiti e whaaleanga ai lou malos, mai au tautua, ma au nanga, ile malo, ile e kālesia, i nuu maafio anga, ai maise o lou ainga. Samoa, a e whea ngai matangata tau whaasese, matangata whaitonga fiti wha ole ole. Aua lava e te tau i masui. Aua lava e te whaia i ai se leanga. Aua foi e te whaao le leanga i a te i lātou. Ae i atuu i le atua. Aua o le atua e sili atu lona a ao. E pai atu i tangata ola tau whaasese. Tangata ola whaitonga fiti wha ole ole. E wha lea o ngā ina, lou soifua tautua, ma lou soifua ngalue. O fua fuanga tau whaasese. Tātou te tāru. Lea tua pa iai. E whea ngai pēa Samoa, matangata whaitonga fiti, matangata tau whaasese. A o mai i mātou. Ia maua le toa fi le mo. A ia tu watu i au a Aoalofa. A wā o lau pule e ao lea. Tātou ia malau o fio i fe au mga aluenga o le nei fo i aso. E tonu malele iai mea uma. Lou lava suafa Iesu, lo mātou wali ma lo mātou whaaola. Ua mātou te tālo atua i nei. Amen. Radio Samoa, tasili mai batolu. Amo. Radio Samoa. Tasili mai tu. Amo. In this update, New Zealand's first zero crystalline silica factory is opening in Nelson today. It's a milestone for the industry in the fight against silicosis, an irreversible lung disease caused by inhaling dust from cutting the engineered stone.
AGB Stone co-owner Cam Parenthorne says it's taken 18 years to get to this point without trying to improve the industry. The whole reason we're doing zero is for our staff and their families. It is actually a mental health issue. So our staff will come to work in the knowledge that there is no harmful silica in the air. We've actually taken the bad stuff completely out of what we do. Police aren't seeking further information from the public after a fatal Manawatu house fire on Saturday in Sanson. A Give a Little page has identified the 4 who died as father Dean Field and children Goldie, August and Hugo. Field's death has been referred to the coroner. One child's body still hasn't been found. Area Commander Inspector Ross Grantham told RNZ it's a confronting case. Some of the career firefighters from Palmerston North, they were the first people there. There was a member of the public who was there very early on. And then, of course, it evolves out to our officers. We will be putting all the support in place to look after our people. Schools and early childcare sites around the country are raising concerns about asbestos contamination in coloured play sand recalled last week. An alert was raised about EC rainbow sand, 1.3 kilos, and Creatistics coloured sand, 1 kilo last week. The Ministry of Education says it's working with MB and WorkSafe to provide advice on testing, remediation and closures. As of 2 yesterday afternoon, it had received queries from about 150 schools and 90 early learning services. It will release an update later this afternoon. The Green Party's made clear there'll be no consents or permits for coal, hard rock, gold and seabed mining under its watch. It says a Greens government will revoke any consents issued under the fast-track process. That is news. In sport, a third season-long title on the PGA Seniors Tour has eluded golfer Steve Alker. The Kiwi's given up top spot in the standings to Stuart Sink after finishing 2 shots behind the American at the season-ending championship in Phoenix. A gloomy bus ride to Cardiff for the All Blacks with dreams of a Grand Slam gone. Coach Scott Robertson says spirits are low a day after their loss to England at Twickenham, but they need to respond. We knew how important it was for us and the country. I know you've got a responsibility for the next week and what's the energy that's going to be required to getting under the pretty gritty Welsh team under the roof. Yannick Sinner has clinched the season-ending ATP tennis men's singles title in Turin, beating Carlos Alcaraz in straight sets. That is sport. Hey, hey! Oh. Oh my
pau mai, tātou wōne whaneo le alii, tātou ala langa i le tupu sili sili. Si pong mani o everlasting praise pe ona whaponga mai mano le tātou tunu leo whamai atu ai, le tātou porklame lui tau, pena ina sunga le pāpengainga, ia et sone ngapa, mori whamaroma le whaptai, sunga le pāpengainga et sone ngapa, mori te pena ina nei porklame, lewa yaso, whamunia le alii, me suole, ani sio ngā loi matpatuas pau ponga po nei porklame i le aso atai au pea tātou lia leanga le lei mai o lo tātou tua ia me spole o mai atoi tātou tala i waipanua peo na au minatu i le ngana peretania. E wa minuto o te ele tūna tasi i le tautua le Radio Samoa so lima i wa tōru a mō toi patanopa tuan tātou porklame le atōru tātou tunu mai se ona o tātou tu asin sina manon pale pa tailau tāpo inga pai tāpo ia e manuia ne i la o tō tāpo inga le ato Samoa ia turu e mamao mai se Samoa nurua le atu Pasifika ma ne po e tunu o tātou no pia iai le ngata leo le au whenga luenga pa ia ne tua lo pa pena pa pane le manu so se tō vine tau suina le mai o leona. Wa lama ni nganga mo ia malona ma lo to pa lo fa tu de nganga pa no ya me se pe lava pa ponga mai ai lu ngoala i tono to sanga i mo te mala ya pa mana tu lava o pa ngai na telefoni ma ta ala i lungo le wala le ngata to tano de di so so ni mai ya pa ta mala ta to pa lo fa to ele tu ale Radio Samoa le Aouli ma Fofogamua sui tō rangai poi se uso toi poi mai polanta tu stai me luma ono po fuanga siona ainga ono fianga yai ya tōno lo mria lama lau tā po ingo lam singo le ne yaso anga leile li Aouli tia me uma pamnau tu i mātua na yalom whanau au lama tu mamau au wale pa longo ti ngā e oe a mai alana a o onga a e mālo pai wale whanau e te langona alo fia anga e tōre taimi o lau ngā tongi silsilatu sabani ane marona polo umi tari tonu e malingi o loi mata wo iai ioi pape nā lama o lama ni o tātou whaawai vai alon whanau nā lama re tau mpai ia ame ato iai lo tātou mānosi o la tōru mnai ia manatua ia wha mua ne atua au ne ngalo na longo iai i tau meiti au ne ngalo ne atua e te mawhai ai mea oma. Whiu lama sa ini poto ai le matau i le tua. Whiu ai whai. Mana tua le ngana whaanoano, mana tua le ngana na matou wola mai ai, so i fua mai ai, au nei ngano. Me alofa ne li, no mena tasi le nā, tala noa ai, te mi o malama, lau paperetania, te mo lava ai, umanuia au tau mwhai. Ia, au moa, ngoto i lo loto, teine por tamatulou, ia le ngana le nā e pele, pina ngalo maloto o tātou tunu ea mawi i alo tātou tua manuia o tōru mnai leo wasu tasi mla ap minuto wa te ai le tu la e tasi apartasi tātou porklame a reto leola tupene nai pāsa la pa ele kompa pāsa po leo tātou porklame mama ai lama porklame olo i lunga o tātou masini ea mama ai lama le a ona ina e whatau nuina uma au tale tu oren for ian sui e po leo po pe atane tu lai fa ya e man mi lam single le nei aso mai la to o lo ilungo ala nisi o tau le au ngan venga ma no le pale ma no ngan nue wa mata po ngan venga le le wa ba ya tu ina tau fiafi o le nei tau sanga ya e ngan nue lama te ngan nue man pa ma ni o le na o wa ngan venga e muli ya choe ngan venga le le na e fa ye muli ya o ngan venga pa ni tonu no le pa ma oni e muni ai atoe. Eo e se mānaia mo pa maoni, mea o tofi ai tātou e reri, tātou te ngāno nui ai, whai au mare pa maoni, ai e manatua, e le mō e so tātou vi inga. Po i al vi inga no tātou tua, ona o lona manatu mai, a ore tana tātou a manatu mai reri. Manu ia tātou pōrongo whai o le nei tau sanga, to e vai aso o le nei tau sanga, rua o rua lima, wha a moe, i le alofa o le atua. Tātou te tū, au matou wale pai unga ni tau sanga au noni mana afe mani puaponga i le matango fia o le atua. Pese lea uropa atu ai teito mo le atu nu e mamao, so nei atu nu sa mona lo le atu Pasifika, pe lava i maputa mai ai, na yo tamā, na yo tina tu asin sina le apu ngaruenga o nai pana o iti i oe.
Pe la vele se ora e moni su e lava pa malama ma ai se ona tonu. Si ona tonu e pene. E silia Samoa. E tupu pe a
Samoa. Aoauli nei o kasu ti alu. Awal suia lingila ura le kio. Eva mai ina se furu lima iwa kolu. Radio Samoa. Vevela Sunga o whenga whakao e lo kawa le whau maunga Max Ila. Senga o ka amilo e o kilani. Mo koe foi mai lawa i o tara i le Tire World and Auto Limited. Lea e mau aiso skoi ngā meg ma pa o kawa. A ole me piko sidi. E ngā le lua lima ka aladwa ia so le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te mauai ta awale ma pa utau ngofia ia New Zealand antoa. Mo fo i se ti mag wheels mo so se tu ainga ta awale ma le telo isi au unanga. Warren of Fitness ila na ole se fulu tala pia i wha i lo ieina e wha afafonga le Radio Samoa i nei wha abitua. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Wala le Tire World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. E fia le mana rental se wha ilo antula na whabitoa mo le masino se tema o ke topa ma Novema. E luse fulu pasenio le apa uma wala no ele tongi o tavale. Pe a tolu aso pe silia to fo ile umi e te wha o ngā i nai. E ma whaiona piki le tavale mai le malewa lele fale olo. Po o whangali, wha pelo tato o fisa au tui ala fua. Pe momoli e to fo ile fale tali malo o loo e wha mautu ai. Ai ngā whabitoa. Olo ia tato insurance cover e te fili mai ai. Ina rei tupu se wha lavelave. Ai olo ia le puipuinga. Mara tuolo yele tanto account i Dusila. Be la fo sao fo ile Moana Rentals. E wha ngā ile Pacific Easy. Be wha ngā fo ile credit card. E wha tino ile tongi i nolo sa. Mori si wha talanga wala ile Pacific Easy ile ovalu se lau. O tasi ono. Po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Po le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Matalo sanga e transfer oe ile Moana. Be asisi ane ile Facebook ale Moana Rentals. Po le tanto upengata wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitoloina oe au e malanga asiasi i Samoa. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu ia ua nganuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea i ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame. I afi o aso lua ta itasi le itu la e valu i lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai muanga, ma lau whaasaunga Samoa. Oceanic Cars Sawia. Jehu! Awana e misia le whaapitoa maua e ale Oceanic Cars. Ono to atol se folo mua e manuia la tau tarsanga o le anga baa i le sei e manmalawa i le se folo tasi a whetala. Ioe, se folo tasi a whetala. I le aso loa se folo o te sema. Manatua, ta lia le learner's license po le lea i foi o se laisene ai whaingaluenga tu mau. Susu mai i le lua iwa o Roscommon Road Weary i le Oceanic Cars. Radio Samoa. Taslima iwa tolu amo. O le te minutule mai lua su toro minute wa te aile tu la. E tasi le tautua le Radio Samoa su lima iwa toro amo. Manatoro manuia lava le mano le tātou tunu ia meise o la singo le ne aso le asango fua su fitu o Novema lua o lua lima. Whamanor po lau Samoa. Whamtai lau tāpua inga le atore tunu ia meise lau whengaronga pa ia ne atua e so sto vine. Lova penao tau suina le vai o soifua. Ia nganga mo i malona malofa, whamtai. O tunu e mamau tai tonu tātou wāna malaia. I nofu anga re pumoni lava o tau sia i tātou iona aolofa pe loa i ai tātou i tātou sanga o le nganta i lea lo manatua pēa i o tau tātou sanga si o tātou tunu e pele i o tau pinangano mo tātou loto ia mese o leo whaaponga whaapatai stan pia whaanutia po i le pionga o pārbia na uli mani toa ia vi ia le li ilan whaamano longa whaawawina maualona malosi tino sili le nganga e whaawawina ai taita ino le malo ia mese o lona uwa tali mau mai pionga min star whaipule ia le atora ka peneta ia le ngata leo le tua ngai mo moonga pa lupe o na umati le loto ia o le na la poa ia i le atua o ia lava na te maia mea moni o lona fi le mu malona maana malama e susunu atu ina ia ngānu nue pa atasi e te ina o le maano i le patonu ina e sa
o mo onga nā le loto le o ona pātau waa o le soifua e mātatau i le tua lo sile la o tau tua ia e maise o le whaaponga le tātou tunu le atoro tātou tunu ia o lo tāpo i o tau whaiwa i le taita ina o le tātou mano ngā te leo le tua ngai whaia ma le whaamaoni le loto ngā te stasi to wa i le lei laung tsi ai me oma ia ma maua le whaarapani o pongi ai malo ina ia manuia na sanga mole no manai pia ai o tātou tunu wa ngā ia tupoi i le whai unga o le neitau sanga i lona nofa malona anga lei ea manatua e pēna wha mai pampa si o tātou tunu wha mai le tua Samoa ia msanga bi ia i peo ia ai wha aputai lau tāpo inga wha aputai lau tano ia ua toi papo si ai le manosi o si o tātou panimia ia ma toi foi fei roa i malona wa sa pa pena ona taria mai mai so le atoro tātou tunu bi ia le rei lua surono minute o te ale tula tasi nai minute tātou se atu porkame a reto leola e a te tonu na e mai moa i ta longa le ngata leo le fitu le manisi modi alfa maroma pa aptai i le peno sa pa penan pa tonu ina mai so committee pa foi pa malo pa aptai o le mitimitanga o le roto e vatu lamba le nganga pa aptai po lenga le radio Samoa mai se sa tu atu foi e o mato tau au bane pa ponga le tunu pongi pa moe yo e le mo mani maa o le me silon taua o le pearo fani o alon whanau o se mitimitanga le loto e bebi impa aptai le tua e o ngane lu tau wina ai nai te pulanga o lo laro maua le anga i mai i luma e a mai sore tupua e o la tomu mama ai pea ele no nofo pearo fani e mai sore ta longa i leitu ma leitu le langi ta ua le malo ta ua por fai inga lu tau wina ai o me tupu e ma le meto e ki mata i le penga a wase isi tai au o mua isi o ta to au ia ai me sport de ta alo kama te patasi ia ta mauli ia me o mai kama mai Samoa so le fai no ia tuno e mau ai le o le taua o le taua ia mo lunga ni inga le tua batul fa mano ma fa tai le au le te patasi kapteni mo na au ta alo fa te mali all the way ia me sport ta mauli le ngata le o au malama sa auto ba ai e a matau ba i fa mo le wai o manuia le fitu le malisi ia pa pena foi to mo moli no to so fo me so le ato le tunu le finga no pa ia le to le na tau sanga mo ia pa pena foi ia on to foi me le pui ia ka ni tau sanga le si ta longa ma nei ia fo le ia fa no ai sila na mai mo e manatua a ma lole au se au ai ma lole All Blacks. Pe malongi ai se lua. Pe malongi ai se lima. Malongi ai se pa. O lama lea. Ana mele ui ai ka minge le kano fai. Ai tātou te le pāro no ai. La fua i ai la tōro wa pena tai matali i ai. Ena ia tō a pēne tai. A wārta mwhainga o le au pēa tātou. Au longa lua lea tātou. Man Samoa, tō Samoa au ma tātou. Ia ai pa pēa po le All Blacks. Te leo anong pānau Samoa no tānoi. Ale mele ui ai mālo ale mālo le pāsipuru ai. Mālo le 5 mālo le 3 o se kusa o se whaano noanga nā le tūlanga sa a mata mai anta aro All Blacks. A mālo e mālo alba All Blacks ko kiki o le varsuru ai. Mālo le fixuru ai. Ai a mālo e lase au e mālo le lua, e mālo le tolu, e mālo le wha. Ai lempa ina mālo atni ai o vaksi se puru. Ale mele ui ia e se maa ngai hoka mai a loi tau wina ia ngau wha mawhanpana i se awo ia Scott Robertson aua ne i wha ato whai wa pere opore tunu turou halu pe iai whai pea ame ato iai ia le mea lofa na mea le tu ia oe maro maa nosi ato ia e te tau mpai awa lama te anu mai koe kepa ngai kua ia wai mai wale a maa nota ngānu halu koe kepa i kua kikiro mai nota ai pe mele sing malo o liu pas po masima le o ngai se pa mo mo nga liu ku po masima e le pa benga liu pas po masima le ai nga liu ku po masima ai po e anu mo ko ki kilo ko au ki anu ma ko te pa tu nga lue po no wa mai ma fo fa le
Koe koe pes kako kala le Plex ai se mama ai po sa kako por kala merea pe a pesele e o wala au le pi anga pa na tai e mes kako pese o minato el tanto por kame a reto le ona. Ia e fatu tu atu so monatu. sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word there now. Tai mai tato por kalame ya so tai tasi ya malo so fu abnuia. Al tu se salamo luas ful fitu fa pes ful fa pe ina fatalitali tuia ia Iova ina loto tele ia fa malo sia fo ia lo loto ina fatalitali lava ia Iova. Alupu mo oile sole nei ole mele ole fatali ile taimi ale tua mo oi. Wailole soifuanga le nei o tangata e le fia i le mele nei o le ono sai
ia po le whaatalitali o i roa ku umi se kiu tangata le umi a e whika o ngā o le nātura o tangata e le fia i le melea o le whaatali ia po le ono sa ia o se mea e fo i teimi tātou te mana na o fo i a tātou wole fo i le atua i te talo e whapena fo te lo tangata mana o e te talo atu roi le atua tali sao mai a le atua i le kaimi le te talo atu ai Paro tasi le mea tā ua o unoa mai le atua, e le ngata i la fionga pa ia le atua. Ai alo fo i o langa au na ia te ia. O le mele o le tā ua o le ono sa i mawhaatali i le taimi a le atua. E makua māngai a pēa o anga e onga sa i mai whaatali i le taimi sa. O nisi taimi, awa o nisi taimi ke vai e kupe ua. Whaatitenga pe se i lo o langa pe o se fale fo i le ke ngofu ai. Ua tāpuni pungi whai kokoa. Ua le ingi me whaungi open doors mo oe. Ka pungi whai tutoa. Ka mu whai kule mea ka pungi. Ka mu whai kule mea ua ta pungi. Mea whape ai pe me e leo mga kumai le tua. E il tala mana ia lava no whai tau i lunga le Facebook e whape a. O nisi taimi. O le tua e whape na i lona alofa ia te tātou whai mai. O nisi taimi na te tā puni ai ia whai totoa ma wha malama o lo fale, whaatu sa i lo o langa. E le ona olona tuulafo ina o e maloka o i tutono le mel na ai whai mai ona wana silafia e ta puni whai totoa ma wha malama o lo fale na te silafia o whafo atu. Ia po o awanoanga ki mga o ke oe whai mai o le a wha le mea nga e ke le na whatia. O nisi whai teimi whai mai, e tango le atua ua tuu i tātou i le o ngā tonu o le vai tawhi whape o le o ngā tonu o whawhitau le mai. Na te tuu oe i tonu o le vai tawhi, a wana te silafia o ina e le mawhai o ngā aau aku iai i au whili. Winga ngā o oe mawhai o ngā e ia i ngā. Whapela oe ua se whawhika uli ki o ki ele loa. Whawhita uli na e lawea inga oe mai le pai aku o whili ia te oe. So lona winga la, o le tūlanga le nā e te iai. Tusa pe whaingata po se whawhita uli, po ni awanoa, po ni whaitotoa tapuni e iloa le mele nei. O le mea lawa le nā, po le tūlanga fo le nā, ua mana o le atua e tuu iai oe mō lou sao ngā le mu. Awa e mantua le mele nei. O le atua, o lona taimi, e le vave mai o ia, e le tuai mai foi o ia. O lana taimi, o se taimi sili ona le lei. God's timing is always perfect. E atu atoa ma le lei. Nona winga la, o le meke whaia, po le ale tūlanga o e iai, ia e whaatuatua ina le atua, ma e whaatuatua ina lana taimi, e saua o ia i taimi sao, ia ma whapea foi. Ona e tangi le atua, e au mai le ono sai, e te ono sai ai, i le mea le ngā i te iai. Tu sa lava peke vai aku, e le o se mea longo le lei i lo wolanga. Le tua, whawhitai lava, e te au maia le ono sai, so se tasi o lo mana o vave i se tali, e ia matu mana tua, e ia lo taimi. O lo taimi e siri atu, na i lo le mea o lo matu nau iai. So soani ia te ia, i lo na whawhita uli, e ono sai il nei aso, ona o Yesu. Amen. Esi si o matou lima ya o
E mamalu, e paia, e sili e su. Si pangmani aleluia ua september o tau. Pamai atu wena tātou porkame a reto leola. Ne lava porkame lo te penai na e pasta la paele kopa. Leva yaso, ma leva yaso. Mori pa mano mar pa aptai. Sunga pa pe au la paele pa aptai ta pena. Aro sauni. Ya mese la mole upo leola tātou pie fie talia sulu yo tātou pae. O le mama lama yo tātou wala. Dia le li ngan benga ngan we mar pertua mar no palo dia le kani sia. So ponga por kame ari to leola. Ile aso ata yao. Pa tātou dia ile alofa. Malanga le leo lo tātou atua. Surono minute ona tāna o le tulai lua tā lua. Nau tātou tana i vai panua. Ia tonu lama o lo o manuia lama malo tātou tonu o i mauta malawa. I le tāpua inga i tua sinsinga le atoro tātou tonu. Le au whengan wenga pa ia le atua. Pa malo whaaputai ai maise o lo tau. Talia ina o le whaatau baa le au ona. Le tautua le Radio Samoa whaaputai lo tau talia ina o mātou i mauta malawa. Tono lo sa pa pengar mengo o atu no e mau lo tanto ma putai e ala le tautua pa wau le Radio Samoa so lima iwa tolu a mo tautua mo e fitu aso le mai aso lua su pai tu la pa ma lo pa tai pa mdia le atua pa tanu patu lunga le apia polinga songa ya pasi Nicolao ma la inga pa tai ma mtu mai pena fo i a panti Agustino e a lei me uma e seta tango moa pa tai ma puta mai pena po ia o live sa wa ia pa tai ma puta mai alo pai ya wo ya tanda yona la po le ka sanga nga kai lau ka alo se uso tanda yona ma lo pa tai sa leia e se alko se la e se lo plex ya se mo pe ia pe au ka wa pa se kwa nganu la ia i ai ia Scott Robertson ia ai su atu lau sunga ka hoa poi leo breaks ma no le map mai ia pat poi pine a Christina tanu vasa lo maputa mai i Melbourne i Australia i ma nei le tau le ma nei le tau ia ma tau e pa u se timu ia manu ma pana ha tai wa ngani tau mo nei o tato tu asinsina ia lo tapo ia mo te malau pa tai Christina tan masa ma te mai ia lo fa to mo to ia tu no mau ia mani spo i wa mi sa zo la to so ia pa dia le io e ora u ma ai ta longa le ale All Blacks oi se pa mai ala tana le to ia batu ar pa ma no ma pa tai la to sa time tani i mo le Pitor Malisi ia wa mata manuia i manuia pa tai foi le au mai mo mata ngo fie le la se menga se ia o la ngona e ta tole pati e pe o le pati ale pe po no wa e malo fai volo na tali le io ia na pati ia ka wasa la ko e ai foi mai la kali la ko fitu wa ia me o fasi upi vo nga be pai langa me ia e fo i mai la kali ele o mo ko kasi po nga o fila toi vai la manga pati ta otolo o mo le motai o mo le mo ta to yaso nai momo ia ma no pa penana ia pati ta oto e te mo te mai moi ia mata ngo fie pa tai we mo nia ta longa ia siam pini ai te patasi pe ia o kamor kan ia kamor go uri ia ma no ia pai po ia leo oine ia o taia o ma ko ngai ia o to taia ia manu ia por toi po ia o ila tona malanga mai mo pa mo na manisi pa mnia le li manu ia tanto feilo ia manu po tanto te ai pa mnia le li ia na ia o to po ia tu pa nga malanga tai me tu ai po ia to nei sa nia po le li o se lao le li ia pa penanto feilo ia tau sang po moli ale to so fu mai se fo ia le committee ale manisi fa petai don sa ole awole All Blacks ia ele to fa ia se tala wa lava si de fia no fane santo ia ma upuna ia ma to o lava fo ia fai fo ia yo ma fo pongo i le tu aso ma le tu aso wai kai mia pe fo le e wo le ma nei se mai mo wa kasi le piko
one side traffic. Wolo po ia kasi al pico traffic. Leo les big burger longa po. Ia pa pe na po le pe wa le mana ia se mai mo po le. Ia a o mana ia o aso ia sole. Ngale o plex ia ngale pa ki le au alu plex. Pia ka usanga ile fai. Ale kamila ngi sole. Ngo fe ala mai kamale atu Europa. O le Six Nation le ai ua makwa I ma ngai a le e mai. Wa po I lai isi a le ngi sila lai ua lanto po le ua lanto faya onga I awia. O ko sila lai ia le saula sa o I pei al ka alo plex. Ono o tu langa o mo ave la ko me ke ia ngai po I o lanto fo I Brendan Batanga ua tu o ai fo ia tunu ia o fai a onga ia tunu mau moru manai fo ena ia lato fo ia inga le papela o kia ingi se la IOF e ame lato me alofa na mai le ia tunu le ai o me alofa le kia le fasa la fa ko awuranga nga inga wa nga inga mana tua o le tale ni tasi mana tale ni lua mana tale ni lima kasi la ka le ngi le nga mara ka marunga nga so le Ngan men ko le se menga mawai ya wa fo le anu fa finga no le ya ru nga ka ni ya fa ka lo le ya o lu fa fo maya ile me o lo ya le au kangi va le man le a tonto au kama nga ye le luo ele I mo ngo le sa ban ye la kama nga e fa finga no le nga I ka le nge luo ya mai si aku le ka la ia ka nga be ma le si lua ma le lua o fa sau de lima fa pe nga po nga lo ia fa fi nga lo le ko fa bo pa ma le si lima se pulu ya ka ma le nga be ka le ba nga kas ya ru pa ye ma ngo aru kang bia an si le fi nga upung pa go se de ya fa mai ya o too late ia pe le nga na fa ma ni pa tai ele tom fai vole flex le so o la manca no e ko ki poi pa inga Scotland den ka ro me langi ele vai asun tele de weekend tele ia ma tua ma lolo ale flex ia la po ia lu pa no wa kau o nga remo sia o ia Scott Robertson ia nga kupu ai coach o ma ele va pe ai ele o lilo Silvia tato mo tato lo nga kupu ai coach o ma so la pa inga a veces ai ka alo la ka pi ka rungo so I pu mo ya pe me a veces ai o moi bon sanga alo basketball mal netball pa nga lang ka lo nga la ka pi ya so ya yo ko yo so po le la ele mo ni ba e ka ku ya ele mo ni ba Baru mi tuta on tane ole tu lai lua mina tatu tala ngai pese e fa ko ai fa ingo do plex. Cha
Samoa, ela ile taleni, ole musika, esa we say epa pepi maya ita, eva maila ia, the alpha in my otara, when you see you malage, chick, and I okay, eva maila ia, pilava o ila fika, avela ole musika, the mapua iotina. Le mapu itinga, papia inai o iana musika mali musika ileva, pate ailo vai mai ang luenga, vai ay fika, nei soita,
ai sa wia wo fia va ai atu wa sila eva mai la ia le fa I mai kotara when you see o malai chief kana wa okay eva mai la ia pule lava o I lau fika ave lava o le musika e mapu ai o tina se fai mai o le nei party e pa o le nei party ai asu foi o le musika e pista le na party paski mai lo I le mapu oka ua afu so mai lo ma le mix low so singa o lo wafu se fai mai o le nei party e pa o le nei party ai asu foi o le musika e pista le na party paski mai lo I le mapu oka ua afu so mai lo ma le mix low so singa o lo wafu eva mai la ia le alfa I mai kotara when you see o malai chief kana wa okay eva mai la ia pule lava o I lau fika ave lava o le musika e mapu ai o tina eva mai la ia le alfa I mai kotara when you see o malai chief kana wa okay eva mai la ia pule lava o I lau fika ave lava o le musika e mapu ai o tina Tasilima I Watolu Amo Radio Samoa. In this update, growing efforts to protect staff working with engineered stone from silicosis as the first zero crystalline silica factory opens in Nelson today. The AGB Stone site is a milestone in the fight against the irreversible lung disease caused by inhaling dust from cutting engineered stone. It's now banned in Australia. Co-owner Cam Parenthoyne says they're calling others in the industry to join them. To corporate New Zealanders, it's there, it's real, you have options, there's no cost problems, no quality issues. It is the right thing to do, and if you get on board with it, we will transition our whole industry to zero and we won't need it to be mandated by the government. A community's reeling after 4 people have died in a house fire in Manawatu, Sanson. A man and 3 children died in the blaze on Saturday, with 1 child's body still not recovered. A Give a Little page has identified the 3 children. It's understood their father, Dean Field, is also dead. Police say it's too early to determine the fire's cause. Herald reporter Melissa Nightingale says the property is blocked off, but distraught locals have been placing flowers at its entrance. Everybody is really feeling the pain of what's happened. They've told me that the community is absolutely shattered by this incident happening on their street. Food price inflation's up again despite 2 consecutive months of falls. Stats NZ says food prices are 4.7% higher than a year ago. Here's business reporter Michael Sergel. The price of cheese has risen a curdling 30% in a year. Instant coffee's up 25, eggs are up 18 and milk's overflowed 13. Gas is up 14.4 and electricity's up 11.8. ASB economists say today's numbers are higher than expected, but they still expect inflation to fall to 2.8% this quarter. And retailers are cautiously adopting artificial intelligence. Software company Monday.com commissioned a survey of 250 New Zealand retailers, finding almost all use some form of AI. They say they're using it for specific tasks, mostly in the back office. That is news. In sport, American golfer Stuart Sink has sunk Steve Alker's hopes on the PGA Seniors Tour. Sink has won the season-ending championship in Phoenix to leap over Alker to top the season-long standings. Alker finished second in the tournament and in the standings. Captain Sia Khaleesi has praised the Springboks' resilience when hit with a major obstacle. For the second week in a row, the Boks were struck with an early red card in Europe before beating their Northern Hemisphere opponents with only 14 men. Khaleesi says the Boks are comfortable scheming on the fly and switching plans. And Hamilton rider Mary McCarthy has praised a rare occurrence in the world of esports cycling, with competitors actually racing in person rather than remotely. That is sport. I'm Raylene Ramsey. Ua na ole Radio Samoa, se furulima iwa toru amo, e tautuaina o e ilangu ngana, fitu aso le vai aso. Pāponga maro rea tunu, awina tō tātou tala I vai whanua le ngana Peretania, pa marulu atu ua le pengana mā tō Whai News.
le tamai tai tonga ya le wa ya li ia o kusala se mang mangalong ka mapapa la ia to foi mai foi na le aso ata yao se venga tala tau lo tu mon per pa moina ki lani luas fu tonu le per pa moina lo ia ki lani so fitu lo na manu le fiafi e o lo tu ma fole awa winga tau le aso ata yao le solua pa uti munga awa lua sul tonu fole mena pa moina mo ata yao sul manu lo na manu le po winga po na tau e ali mai i le onga tono le yaso pa uti munga awa lo sul fa mena pa moina longa tono le vaiaso malona manu le fiafi es por malfitu vainga si o tato tonu to pata no fan si o tato tonu pele io to pingano mo tato loto Samoa o lo o tu mau le pa uti munga o lo awa pa sa la torta to tonu ma le bena fa mo ina mai luas fruiba le ma pana lo yai ya malona manu le fiafi e lua se pulu ma le lima se venga ya no pa to lo pa pena pa uti munga o le ma por terminei ia alo awa pa solo ato e o mai ia ile i Aoauli ia le lama pa uto le fo la to lungo le ana o lo wa mafa male traffic mai tai NOV show ngai lungo le Harbour Bridge so mai por na wai kanto roto roma taupo tanaki o lo o awa i o e lo pa usi timu alo fa manu pa pena fo ia Warrapan Palms the NOV Navy mai sin tau ranga manisi vai ngonu tu ai se ia pa ia lama klai sete mona nu tu oi mana ele manu lo sul matanga o fia le la o se vai ngata i pale mo la tau ta pena wa sei a mai mona pale tonu tau le sova pena po ia ta yao le solo stofia spray matanga o fia le tau ya le lama ta pena me o se fia amilo fa ona te fon a vai fo tuanga le water safety New Zealand maritime New Zealand tanga venga le ACC o le taisua i au kilani balu minute te aile tu la e ono ile tai au le lana sua le tai au kilani to e sua le o le tai le lua sultasi minute te le ono ile afiafi o le so a poleiva tai au le lana sua le tai o neanga to e sua le o le tai ile sepulua minute le sepulu le poana nei tasi le minute le ibar tai au le lana sua le tai manukau to e sua le o le tai sepupitu minute te le ibar poana nei ma le tai sua i Morawai sepulu minute le ibar tai au le lana sua le tai i Morawai ia ona te sua leo le tai e le fitu minute te leiva po ana nei ia sta venga na tala tau tala tai venga si o tata o no Samoa ia mai se po nisi venga no tu oi ia wala mau por klame fa nga solo ile ne po i yaso am tria po le aso fu la so fitu november lua o lua lima tami to mai le wa manu minute ua te aile tu lai lua se sa aliantu ia le sunga ya ukuso pio leile tau tua le Enterprise Motor Group fai se tala i le amtan lia poi o le ne poi vai aso. Oi, kalo fai o kama sesi? Samoa, ia fifi le mu. Awane yai se mea ngā se. Ma ia toa pele tai. Ia o ngālo toto. Ia o tau saloto. Ai o tele tai na i tu mau se la mona mai vai. E mua pea o na tato walanga i no le pakutai. I lea tu o sa
Amore te pa ula mai le whianga sa pa tea. Taimi tole mai su pa me nutu wa te ai le tu lai lua. Ia moloro so ta inga ma le sui mai le Enterprise Motor Group. Leo pa te smai se uso maane ona pa ia mo ona mamanu songa ia aku so pia lei. Dengang pa alono pa tala bantu ia o le uso maane o pa ia mo manu. Ma lona pale ngā nuenga le nāwa yaso. Tato iai le lua yaso po le neja o le ne po iwa yaso. Ia nai mo runga langa leo le li ila o tau tau tua. E ala le tautua le Enterprise Motor Group. Pa tala batu le nganga pa alo a kuso? Ia, malole, kawa tai koi lau whionga. Ia, ne foi aso mātango fie. Ia, di ia le li o le ua tātou i whelua i. Ia na. O le tāpo kalame nei aso ngafua. Ia, amtanga po le vai aso. Ia, tau whai wha malo. Ia, malo, aina mandia mai ia tūlanga le weekend. Ma no fa tai ia pe la mano pa ia tu ia e ke ua a vea uma se o ona po le pa tu ina nisi po in poro inga po ia lai mo mai ona fa anga stau sa se manu mai anu tana noa stau so ia okuso ia mo le toya fa anga le pa ia se opisi ia to ne fero este me luma ia le la o fa ponga mai se manu e fa ponga mai ia le o atu polo i ona o se o ona fa tu ina fo fanga uma ia ma no fa tai silo nai manuia le ato si o tonga venga mal nava yaso ia lo tato ia po ile aso amato neva yaso ia la fo ato au kuso ia la fo se tautu ale Enterprise Motor Group in ne po amtanga le yaso malengang fa lono pastai mon mato wa no ia e fatalo fatfo ile fa fo ma o se tato o no lo fa ma o mai sa fa kala ngone nei tula le aso ia tono lo fangia pele tuale tap wa fo ia ke tato wa no
so lava se vaenga ia I tulanga o lo se nga e malava singa ia mai se fo ia vala uina fo ile tu te mafaiva lo nga ru ai tulanga papea ia lo fat fo ile so ia Fofogamua ia o tulanga nei o taimi nei su ia mali e tau ia pe o taimi ia e a fo ia e fo mata ile se talainga fo ia Fofogamua ia tulanga fo ia o tinga le tino tula pa pena ia lo fangia le tua a tonu e sau malama momua ia to e felo ai foi maleuso ia fa time mol mato wa no ia o tulanga masani lava ia momua na fa le ot fo ise fa tai ile tulanga fo ile le tato wa tunu ile time le weekend ia na ia fo ia le to telefo io le tunu sa mol mawina ia ma su mai fo I tala mai au tulanga le weekend ia sa fa pe fo na maua la to ta vale ia po I tulanga sa na mia ia sa mo vele ngang fia ia fa elo fa ta vai mo le 12 fa tai ia si ta to tunu le man ia fo ia se tau vai ia ale tatu enterprise I nei man kau ia o lo tele o pe o le campaign o nei masina ia lo te o tato pa lo tele tato ta vale lo fa pe ona pa mawalalo ia o lo mol mawina fo ia inicio le atunu sa auto ba atu fo ia mol mawina le tele o se nga fo ile I tau ta vale o lo mato o tono mato lo toa ia o pe o si fa mama venga le ia na mol maru se tato wa tunu ia wa fo le nei vai tau fa so ma tu la ma fa tau le tau so fuam ia pe la le wa ha e fo le mana tu la ma le enterprise ia le wala yo na ye tato pate cars ia po le ya le e wa tato ya ia ina ia mo wel fa ma venga le mo le malu se tato wa no ia o tu la ma san ia o lo ya tato campaign le o le discount ia pe pula o pe fa cashback ia o vai fo ia tu langa fo le o lo mna ia fa asi tato o tu le ngata ina mo le ta vale ia na na tu pe fo le o no o tato wo fo le vai ta o te le o fo fuanga fo I malava singa le malu se tato o tu no pe fuanga I fa I mo tau sam ia pe o le ala le o tu langa fo le o pa le ni le ia le campaign le ia ma le malu fo se tato o tu no o lo atu va atu ia afa pe o lo e lunga al market o lo tau sa il fo so sa ia pola la vale tu inga ta vale o lo na mia te le mano na e tato ta vale ia fai lau filinga o tato ta vale o lo mbau ma le tato website o le enterprise card ta kodo NZ ia afa pe fo le mo se ava no e te su matala mai au ia fai ona e su e tato website na o mai tato wa ta vale lunga ina ia e fai lau filinga in fai fo fa anga yo mai lau tulanga lau finance lo ia fo I tulanga fo yo payment ia e fo ia tulanga fo le ile ngafatia e fo ia fai lau ta sama ia mo lisi fam talanga ia tato wa tato si masani o le lima ono fitu anga ile lima fitu tolu I nei Quays Half Road I manukau nei ia su mai ma tala mai au ia polo vili mai fo tato numera o le o Barcelau ono tasiono fata sivalu o Barcelau ono tasiono fata sivalu ia lo mato aluet fo I male isfo tamari ile tamaya ta o papo ia sunga de pole ya Chericon ia lo fai on mato ngaluet nei so soane fo ile malu se tato watunu ia mo ni tausa ia po afu inicio tulang ia malama I the process fo le mo fatino ino o tato ta vale ia ai fo se ta vale tuai o lo na mia le trade in ia ai fo na no tulanga le ia ia o in house finance ia o tato finance le ia e tono le tula o lo tono le tulanga o le fa o finance I don't know winga ele umina e fa tali ia o te fulu tato finance ia pe ni meto e fa le ina ia fa le ia ti de ia tulanga tasang ia taito fa tai tele tato le tofa tai fo lo fionga mo mato wa ia ia lo famia fo ile tua le
mau se tātou atunuu. Ia, tātou e wheloa e fōi se lau mua le alofa maleanga leo le tua. Manuia i o whaiwalo nirime i le nei aso. Whaftai. Whaftai tēne lava ne i tātou mā vai e pe lava o le upo e masani le tunu e anga tonu manu o le sili a augusto o le tangas po le lambalanga benefiti po le au sia tu langa tauno o iai. E mo o mia se si e to luantu ina ia mawhai lana talo sanga po le la matili ai e le mawhai se longa e o atu le malose o le benefiti i le ono se lau ia lima se lau mo tupu ia ma nei po to e peisa usau nanga ta te le tau ma vai ma ngang pa no kuso ma nei te le sili taito wai e ta ua fo ile le no fo ilo se ta moni le tai palanga e al tulang ole le fa pe o benefiti i ole finance ia le timing nei e ai to inga benefiti e mawhai ona whaatino o tal sanga o benefiti e wha ingone tato o le top seeker benefit a whai source finance e le mawhai consider ina i tūlanga na ona o le benefiti na amana o almalo e se ia e le consistent fo ile mai le tu mau e se mai le le o le pensione ia po le solo parent ia mali tulang po le benefiti mai o benefiti la ia o benefiti e mawhai na whaanga i o e lau tau sanga e pifo na ma ua lau sau no ia e whai ale le mawalunga po le ina ia au sia le pai tia le i tulanga po le ia wai le mana o mia po le financial ave a to le tupe ia ai tua ia lisi ba e ngole o le a po ia e tau ona ave il famo bo ai pe o famni no na a fa pe fo la e saul benefiti pe pensione po la tulanga ia na bia se si fo le pe a pe ele o label tu pe maua ai o benefiti na o lo fai ona fa mai o e tal sanga temi nei Augusto paptai tene lava le o manino lava i tulanga uma ia e meso tu pesili pe o si o tato no le lava le manino au fala i le tulanga ia la ua whaaponga mai ia matulanga e tā pena atu iai au ni to atu i o ato tau whaamaram lama ia manisi o tūlanga e mpai on tau au atu e si o tātou tuno ia mone tōne ngangar whaamalo mar whaamtai au kuso au rauso ma neo pa ia mo mara e mesa le atora tau au nanga ale Enterprise Motor Group whaaptai tere lava anga leleli ngā nuenga a matau le nei po i vai asa o tātou ngā nue whaaptai mo po i se avno tāte mā putai o no wale no po i a stauso i a ponga mo nisi o tūlanga pare ainga o loo whianga iai ai whaaptai tere lava mole tā reporti mātango fie whamnia neri o tau whaiva tātou pero ai pēr i le anga leo reli mole taimi nei a lo whātu leo whinga nuenga soifo ia Augusto ia whāsoifo ia manuia po ia whaiwalo limo tōne ia tai tere lava soifua soifua so nge Augusto fiane nei e lelo tala no sa ala wale numera olua o pa o iwa fitu o lua ono pa o le olua o pa o iwa fitu o lua ono pa po le o iwa lua fitu ono ne ai o iwa lua fitu ono o le o iwa lua fitu ono o po le o wale se lau ono tasi ono fa tasi manu o le o wale se lau ono tasi ono fa tasi manu Petianga isa auto lama le lima ono fitu Great South Road in Manukau City, po le lima fitu tolu Great South Road in Manukau City, mo lea lama le tautua le Enterprise Motor Group i Manukau. Lua sun lima minute o te ele tu lai lua i le tautua le Radio Samoa sun lima i tolu amo. Radio Samoa, tasi lima i tolu amo. Radio Samoa. Tasi lima i tolu amo. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i maangele, whaapea manrua. O le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matupui pui o le whana witi, o tupui pui le COVID is fluiva, mo i lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Wala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama i maangele i taftafane o le McDonald. A manrewa i taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Arue, so mai so.
Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu ia ua nganuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea e ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame. Iafi o aso lua ta itasi le itu la e valu i lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga, ma lau whaasaunga Samoa. O mana o mie o e pose isia lo a inga se fisoso ani tau whi malanga inga mo New Zealand. Ima ta au pue peo le vaita mai no whanau po ngaluenga. A whaia lau tali o le ioi, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services e iailana lai sene. Ma o silia ma le se funu lima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tanga tau o fisoso ani iai Ken. Ima ta au pu tau whi malanga inga. E awhia ima ta au puna o atu le tribunal. Ma apili le minister. Tanga iana e le Facebook, ma le openga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O luatasi, tasi lima tasi, o lima. A whaia lo fausia so mauta po whaaleleia, mana tua le ingoa dry-bond construction chemicals. So singan wengai whaatata wile fola, flooring, o so sing tu inga whale. Mana tua le ingoa dry-bond construction chemicals. La tau te whaonga ina le tile adhesive malosi. E tu mau I le tau vela, ma le tau malulu. E mauti noa le mausali o fausanga. Wa lima sfun tau sanga o le tau tua le dry-bond construction chemicals. Patu tu ina in toa tele, ai meise company faufali. Papso ta imai le tamaitai Alifia faumina I le olua tasi o whalua tasi lima fituiva. Olua tasi o whalua tasi lima fituiva. Radio Samoa. Tasi lima iwa tolu. Amo. If I look
Malo fa Samoa. Wa ule ne yo kas fitialu. Awal suia ngila wa le kio. A eva mai ina se fulu lima iva kolu. Amo Radio Samoa. Bevela a. Se whangamani e o le patue ato whangameki e o e leke e ai seisi. Awe mai leska mano le si kūrangi lea. Whaipe mo. Lua su lo minu te o na tāne o le tūlare. Tolu. Tāne tolu. Ia wina pui tātou tala i vai whanua le ngana pero tānia. Pātarawa te a Christina Tanbasa. Lo mahuta mai lava I Melpone lo pātu mo tau. Te fo'i le sunga a whāpowina tanielu ma le ainga lii mai o tara ia māno lava maputa mai pena fo'i a Rachel Sipa ia lo maputa mai cleanliness heirio vaenga ia mana ainga lo maputa mai na pepe pilione ma fatui a salmasina ma no whāno lo maputa mai I o tara ia mai lato o malava lo I lungo le apia fōlinga ma lungo le YouTube channel lo patene atu ia pe poi au kirani manu tu tua oi o tono e ma lo fa teito la tau lunga la wala to fa manatu lava o fa ngana telefoni telen fa lava tu mai fa te mana ta ole lo le mo le pasia moni yo e ta o fo lo tanga I maram lama I fa ai lo lunga la wala le ia se si lunga tu la pono ia mana tu langa po le to fa manatu mo le
taimi e tu wale pampensine utu le ke sioro sa ya wa silsila fa laven tupu mai le fia mama ai mo le pa ngar te foni ua po pole ke foni ai mo kia ke nai ua mo ku lensi kang ko ke foni ya ma ele ka pe lo telefoni fa mo le le ia fer pampensini e mata oti si ia lo ke foni alo ai pa ma le emo sole emo le wila pasai ta ma le tulo ia ka fikis parangina lo pamster no lenga ia te fam natu mota to ma fa ta mana an to el telefoni mata utia te le lo fa ngaina a ia fer pampensini mo le tuino no sa to pa manatu lama ta ua mana natu tu langa na pa ka kangi per ke fong e le kangi lai tu se si me pa ta dia ia ai langa le kangi ke fong ia lai pampensini ia lai pe ko ia le umo ko e o kanga ko e popole I ke o misil ko o le pole me nga le misil ko pe misil lua ko ai e te me ko e mo ai a ke o ko pur fa lave e le ko e foi mai ai a pe mar pa nga ya ka lo fai ya lo fa tenatu mo la to o lamba lo fa ma puta mai I le tau tuane radio Samoa so lima I va todo amo e lo tau tua mo e fitu aso vai aso lua sul pai tula si va vai po e nei tato fasi silanga I fio anga maralfanga Y'all ready for this? O le fasi silanga mo ma inga o kinani na o silfia o nat so po I le nei o lambar silfia iai fa mau fa lei ia le aso mo le nei fa mo wa nau community lunch mo fo le me ai tau mapa vevela o le ti vevela po la au aina lama second hand I moenga ia maletele o isi me au ngā mo lo mota e mo fo le face painting a halon whanau e le aise kupe pa mai e le aise kupe anu ai ia ngā raukang pepa ia lamar ke leo raukang pepa e fo ioi o la solusu tolo novema le wha moe aso lua spulu tolo novema I le afa le spulu lua I le Aouli se ia pa ia le afa le lua I le Aouli no ponga pa iai East Dale Reserve Evandale ka paka mo leia na ioi lusu tolu ele lusu golu te se ma fa mo ole pasi sinanga mo ina to e tupunga mai ia talata ina no fo mo I mai tua tunga mana talata ina e matafanga I ulu tongia nei panta o lo alala I Samoa Amerika Samoa ea mo so se tapa o ke lope o le apaya tatou tanoanga lona lua I nai le Church Unlimited Cafe toduanga I le lima Teatatu Road I West Auckland lua suluiva Novemba lua oro lima o le asto na I le sefulu lua I le Aoauli o le sefulu lua I le Aoauli mātou te mala watu I le ava ma le whaaloalo ia ma le malu o tautu langa whaalupe lupeina a pio mai matala mai ao o rore awa I mai o le ane whaatalia iai fuafuanga le tātou ainga poto mana ia lui tau ia mo se whaapsili fia maamlama e lelo tala noi numera ni sila orua fitu whanua o tasi lima lua ono orua fitu whanua o tasi lima lua ono pole numera stadia le o whātoru lua valu iwa lua iwa fitu o whātoru lua valu iwa lua iwa fitu ia sainia e talata inga marusia talata ina le ala I salanoa William Palmer tuinga mana ba lotu talata ina ia mai fopo ona sa I Palmer male nganga whaalo O le ngana sa lo minga o le tusi o le so ngā patsiai ma le lo minga o le bao whiwhiri.
Mo e pana penga o Samoa sipo tutuila manoa o nisi o tana tuu o Samoa. O la ngā upu o le mtapa yoian matai i le painga o whāna lame. Pei o whai pui ponga maliu o le osia singa o hainga. Pasile painga o paolo si whaalo alo. Whaala ngingo e kālesia ma le tele o le ngana whaalo alo. Fitsu tā lari tau o lo iai tusi whaal penga. Nā le o pisa lava o le Radio Samoa. Toro ono pā tolu hope o Avenue i Manukau City. Mou ai. Monisi wamtalanga tala noi lau ponga pia pia. O le mato o pisa le oiva luono loa silima i matoro no mera. Oiva luono loa silima i matoro no mera. Pea tanga iane le strap Radio Samoa.go.nz paisa o kai eo o tua lo moka. Mangaya. O le whasisilanga a le whianga o Mangyangi a inga sa lua whau. Mā tau te pātolo watu, i lau whāponga anga sa mua tulo lama ai pāsin tolu le nei pāsan launga i le mautanga a inga sa lua whau i le pito nuu o tā pito i Mangyangi. O le apatono ina le tātou pōntanga i le aso lua spulu lua o Novemba lua o lua lima le aso nai i le mai aso nei le tō lai suta si le tai au i le maoto le tai fono le pionga Paiatea, Whaifua, La Faele, ele toa tusi o le numera spulu pe Saro Plaisi o Tara. Tala no ina ai sa tātou break up e whai iu iai a tātou ngā nuenga o le nei tau sanga. E mra mia lo su mai whaaniso whingalo i le aso wa tupaina whaaputai lava sa inia tai fono male lau wa fono. Mo le manu o mātua uma le māsina ma aia i Southern Park School. O le ata o to ia upa ia mo manu Samoa. Ona upa ia ua uma ona tofi. Ai whasisi lātu i le ama tele ma le whāloalo e tawai. O le awhaia le tātou pontanga muli o le nei tau sanga i le aso lua. Spuru balu o Novemba lua o lua lima. I le tu la apa le wha i le awhiawhi. I le aonga mo le wha nau le tau sanga fō. Ai mesi o ngā luenga wha ai o le nei tau sanga. Tāna sanga atu ai ma le loto maulano. E mana umia loa o i mai. Tā ua tele le nei pontanga. Pa mnia le atua i pe au ngā luenga o le nei vai aso. Pa aptai sainia le sunga. Ia mesi le mia. Ma le mamalu o whaia onga masina ma aia. Ma le nganga wha aloalo. Ma ai tātou pāsisilanga i le nganga wha aloalo. Ia, e le aia spai bai asa ma se mau sa mole tunu pele. Ia, e wha moe lamba le tō nganga ki o siano e ma ngalo e leo whenga. Venga, nisi me pia set fia tiri a wale alu luma tātou ngā. Venga, tala noi lau whonga fia le mata o pisa le oiva lōnu lōt silima iwa tōru le numera. Tala noi ia pāsi silanga i tutongi. Ia, wālama le tautua le Radio Samoa manisi o pāsi silanga. Oiva lōnu lōt silima iwa tōru numera. Ia e te tana noa ia e manino ai mea oma. Mana tua o fitu sifuru tā la, e leo toi lima sifuru tātou tusi pā penga mole silpia tili pā mole fitu sifuru tā la. Ia mali pōlenga le Radio Samoa, batu pā maloma pā ptai, i le ator tātou tunuu pā mnia le tua. Taimi tūlai mai, leo wa sulua minute ona tā, leo le tūlai tolu. Tāne tolu au nau tātou tala i mai panua le ngāna peritania, pā ngā solo leo tātou programsi e pā ia. Le tu lai fa suian fo pa se mai poile le fionga le atau sabea Harrington to te maputse pa i po stai ma le fiafi pa tan bati a pa po wina tan yelu ma ainga pa te tele lava kai molo anga pe po ia Rachel po sipa mai i GI Glen Innes po Glen Novi pe po ia Billy Aba po abe ia alo fantu ma lo lava le mai le ngata lea Aaron Silla, uzo, lofa te leatu manatua, le whaatau, ke ue laku, ia o ke ngia o e meipo o lai whaatani mai le whaatau e maa sani ai pa e maa ngama, Aaron Silla, lo whaatu,
Ia, pea po ia mona matau tia, si isu e o le pale, ma doro ngā loe, mona matau tia le pātu, pea po le tina ia tā ele to le pai ali i pene, ia ma no lama le mapta mai, i le tautua le Radio Samoa, su lema i watoru a mo, patalo pātu poi, pionga le tia kono ia mro takai, lua iwa, a no lama uso, pātai le atua, ma no po le pale. Le whaingo fie ngai mati ngā ra tino, tu lou le malo le tino, ia ma lola vai lolo tele, ma e wha moe le lei le atua, mre takai, lo whātu moe le uso. Ia ia le wha mano longa le li i ate oe, ma o pelo on sae mtu atu, tāna lo loto i le li i, le se me whaingta, ia maua lo manosi to i wha ngā ina lo topti a kono, ia ma le whātua ia me le ane, ma no whaalo, whāti a fi le momo tou, Iwa iaso, mantua fo le tina mtua ia la urito, ia o lo o mantua pea o le salo, ia o e ta oto ai, e mauta o tangata matutua, o lo mantua pea o le stalo, sia o le kane sia, ta pale malama e paka asai wiri, ia maspo ina i o tato matua pale nganga, sunga to ina ia maputanga pale o ngā, marpalitua ia lo patene atu, mo o le tina, e teimi e pe lo e tato, i lona lofa malona lei lofa tele atu poa o sili ia malno falo lofa tele atu i tu we lamu pe ngai mati ngā le tino le se me pangtai le li poa ia ma se o walo pe ngai ma ngā se o tino lofa tele mo oe malno falo ia mai se la pina atu i tu pe ngai ma ti ngā le tino ia mai lato u malama lo pe ngai ma ngā se o tino sile fia le li me ia ia le whamano longa ne li ia te o tau, pa iato, pa iane, pa ifo, ia maua le malosi au onai mo ia malon pe ngalo, lo tau wha tua, tau te malo lo ai. Mantua po nisi o aingo pe ngai mpa no noanga o nisi e pele ma ptanga ua motsia malanga maliu, pa mai se lea nganga o le li ia, ta pena ta to lo stato no mono nei, si la fia le ni mea umoro tato ngano nue ai i le neila no langi le tu mau. Fai mota lato le tonga mau lo iai le oli mal fia ma baile so i fuam le ola tato fai alon pe ngano. Famia le tua malo le tato tano. Faftai Kristina tan vasa, faftai moro panga, fatu moto i me pone a maisi o ngano venga o toi nei aso famia le ri. Sui
mai i lau manu se fue o le papatua tinga tinga matau fa fuai ke le tene matau manua lui mari e mai lau taritua ia i uta ele fufua tupatu mai lau matua si o le pelo ele seu mai i lau manu se fue o le papatua se tomarito e to fa ne fa ne to Alova Samoa. Aoauli nei o kāsputi alu. Aoauli sui ale ngila ura ule ki o. A eva mai ina se furu lima iwa kolu. A mo. Radio Samoa. Vevela a. In this update, a man who died at the site of a fatal house fire in Manawatu Sanson on Saturday didn't die in the blaze. Responding to reports, the deaths were a suspected triple murder-suicide. Police say they haven't decided whether this is homicide. A man and 3 children died. A Give a Little page has identified the 3 children as Goldie, August and Hugo, and it's understood the man is their father, Dean Field. Area Commander Inspector Ross Grantham says officers have a tough job in front of them. Painstakingly going through the scene. As you can imagine, it's fire debris. It's having to be carefully picked up, carefully sifted, looked at. And a man has died after being pulled unresponsive from the water at Auckland's Takapuna about midday. Maria Meno Kapakingi is challenging her expulsion from Te Pāti Māori, including considering legal action. The MP was expelled a week ago alongside Takutu Ferris after ongoing internal party tension. They're sitting as independents. Kapakingi today told Radio New Zealand this is unacceptable. We're challenging that just through the normal sort of legal ways, had our lawyers talk to their lawyers. Ngāti Hikairos lifted a rahui on Tongariro Alpine Crossing and surrounding tracks. The damage at Tongariro National Park is still being assessed after a nearly 3,000-hectare wildfire more than a week ago. The iwis held a ceremony at Maanga Te Popo, marking the end of the first rahui. A second rahui remains over the extensively damaged area of native vegetation, enabling restoration work. The UK's about to make refugee status temporary under a massive asylum system overhaul.
aiming to make them less attractive for illegal migrants, I should say. Changes include quadrupling the wait for permanent settlement to 20 years and regularly reviewing refugee status. The Labour government move is being seen as an attempt to combat the populist Reform UK Party, which is soaring in popularity. And that is news. In sport, new seniors PGA Tour champion Stuart Sink is amazed at the small margins in golf. The American leapt from third to first on the season-long standings by winning the final tournament of the year in Phoenix, just pipping Kiwi Steve Alker, who was second in the tournament and on the overall year-long standings. Sink can't believe he overtook Alker, given he missed the fairway on his first 8 holes. You're never going to hit every fairway, we hit it pretty far and the fairway just gets the fairway gets pretty small out there, when you drive it about 300 in the air. The board of New Zealand Rugby has confirmed Professor Dame Farah Palmer as its third representative on the World Rugby Council. Dame Farah replaces Dr. Deb Robinson. That is sport. I'm Raylene Ramsey. Hey, hey! Oh.
i vato. Amo. Tani tole mai su tasi mala minuto wa te ele tulai tolu pa ponga si ponga mata ngo pia so felice Mikaele io e ole na le what's smile pole ole Tire World Autos Limited le what's smile sunga ya Victor ya se sa no foi matar tan foi le am tali foi o lana tautua ele ne foi tai au ya mesola song fua mai aso amata Victor pa tan batu le ngang pa lolo ma lole tau tua tro ma la foi ma yaso ya se pa i mai foi tai au a mata po neva yaso ya me se o le baba ai foi tau fia fio le ne tau sanga i le mata ngo fio le lofo le tua i le nganu lu ai pa tala patu le ngang pa lolo ya se po mo ma le nang ma la sunga tai ko ma do le tau ta ma le pele la do ya to ya ngata po le ro ta po ya Samoa sono molto malate la ma fu toma e le tura le rudi ma no la fa ma no sia tutto sa le lava tutto io sono ma lo sulla nei rudi le vai io le fa mi la le ta c'è tutta to Diena. Voilà, tu lo kim ya che abbiamo la Io la fa zisce fuori a kim perché che sta con il marítimo ma ya la fa ma ya lo so mare ya le la fai le cosa ma ya le come curiosa ok ya me ho matai ai ya para tu le ga so mai sale la cosa ya la matanga con le ya so ya no la bande uma ma no pa tai Victor le wa ma wa mo ni la ma sa unoanga io tu lang pa pena ia ni so tai me tu pesili la ngona ia so ti munga ma le matangi ma nosi pa pena tu pesili la ngona pe sia ia e ma tua e tu ma wa le lo fo le tu ia ta tu pe ia e monga i foi vanu ia pa pena lava e le sinia lava fa ma ni le lo fo le tu ia ta tu uma me se lo so i fo mnia le o mo e fo ta so ta inga ele ne fo i am lio ngan vengo ba yaso ya na e mata ngo pele lo fo le ia cho o ma tu ma no fo ya me se lo wanga i me tau torta tau tu ma no lava pa taile tau tu no Victor ya ala patu na po sa tala ya pa ponga maro le tu ma ngang pa no lo ya fa tai te la tai to ma to no pa ya mata tu de mata do pesini o le ka tex ya ma tu e uno seni to sia ta po tu le sa ya ma to le mata pesini iwa tasi wa tala fa iwa ko kiso tala do to seni ya sai to e ka tex ya po to le tato pelo e more pa u to le ta varia ma to fa ai le pro pa te o to lo sa ngata po le lo ko kesi do LPG iwa ke kalamba i he to le fio su varu tala i le seni ata pe fo yo le anga ko kesi ya o idea ko ya o riki fenga so ko kesi fo do mo to vi fio to na bata to tamu pasu tala to ya o le ngalo to so fa mata no merta o mo to sa es no malo ko kesi da to ta vale to na bata to tamu sa fa man malo e sunga ya tito e o le fa mo le mo ta to ta mo le va yaso ya ole tato parisnia fa le lo sa di pesa vai lo sa vale fare todo una so e la volta che fare tato popesini le tassi di motori sta ma più volta to fa una pelle tato a fare il do mercato a Black Friday sales si fa le so do vado a ore galo o uma tato lo si fa le so do vado lo su passendi a se mera fa so mettere una tua compagnia pa ore lo su passendi da te su mai il tato a fare sia pero tu service la utilization service si attiva lo vale per la fare punte per le nuove su tala a fierifi poi lo sa ya si mai ya tala con mato difi perché non mo termine le mato a fare sia due inizi to inizi o mato fai fuori poi beef o le nuovi ma no po pa su mato pick up mato per tato fair scono più fast quality like ya te una lo sa a pa po e ai se me vai lo vale fare tomu ya morio sono mata sport io la lana ta scanner fare todo lo vale a per sta so sa ma per ma sta per fa terminate a per foto per tuai a per pick up a per fa sta vale mato sta vale morte umana se ti le fo lava la sta le sta to willy ma la po mo ya is no to pass mo fa pi yo mata to LP a fa per foi fa sta vale
ai te ma ai si te langa ma te sui te era ko i dunga ta ta ma te pena te langa mo ai ko ta vale ero te wina sa la vo oi picking me ke ya ke wi sa ne la ta vale le ya ma so a mo te langa ke sta ki le ma ta vale ya esta la to i la ta vale kai ba so ta vale so ton le ma ta vale te vale o ma so ma so le o i vale tu fa to le dua o le ma to fa ta si ki tu suru pe to sa va si suma yai ya sui po faru ta vale vile le ala nei ya ma to na ta fura se ki me afio se size lava se langu ya au te poli mo le fa ma ma le mo e no nga solo ta special ya po u ma to ta se me afio no ta ma sani ta no ko iso sa mo se so sani o ya te suma ko maru ta vale le lava maru ta vale ta ko se ki me e pe fia i le ma to fa le o ko ta pa una to ta si la to pitu ma fa se lava ya se se ki me o le ta so widi ana mo e ma to tene sai sto su la dunga o le ta vale le da so ni sa serena tra che su ta sanga fa di ma la pe ni ma ta ya so ta vale na mo le ya so ti ta ta si pe a pe nei pai Minsko, ti ma singa in questo di ma finance di fare le tenne ma la la di fa una ta pole ta Palestina ya a pe che su mai ko su sa wi mo le haila per comunità o ali fa di ta se mai ta se wi lo sulu la tele le che ta wi mo yai ava pe la ko sa wi le la che le io lo ta wi dua sudah silau tele ile matua papa tele nei ya sumai ta tanga ya ta noi sa sama mo se sani kai to fa kai la mo matua no ko mo ni sa la tele kula no ri se so me mo ri ma ya mo ya kai la Ora te pramano ma fa ya le uso ba ne o pa ia mo manu Victor fa ta penino ta report o le wa long va tuila la va le manino fa ponga manu si ta to no ya mai se sa pa no long ma to pe stop city ya le ai stop city o le wa ka ma to ta report pa ma no fa tai ya nga ne le nga ne ngo to ne ya so lo pa to lo penga venga muni e fo pa to ta li mo to ma la ne ya so ta pe lo pe sai me luma mo te ne lo pa to Victor pa so i po ya ai lo tai to mo le lo pa to so i po ni mo vi ai lo tai sai po o le sunga ya Victor lelo tal no le oro tasi o i batasi o tasi lima pa ono o le oro tasi o i batasi o tasi lima pa ono por o iba lua fe tasi toru o le o iba lua fe tasi toru o anga atu le tasi pitu o PH Road o tara ma wai la to e le fale pa o le na so se to inga size se lo pa pena ona tautua na maro tātou tunu, e me so la tō wio alai me tō lo patonu ina. Ia manito tō langa e maninoa, pa e tala noe tō langa oma, ia e te po i lo mauta mano pia i le tautua mai a Victor, ia mana uso lo ngā lue ai. Pe te angai me po i le tasi lima tōru i Stamaki Road, lua fitu whātou lulua lua fitu whātou lulua o, tala noe ngā se uso ia maiki ngā lue mai ngā marakamo Iakob. Ia i nau lama ngana, ia pai po in pai na para engineer na ala to po tau tu ale Tire World Autos Limited tasili matoro Stamaki Road lua pitfa tolu lua o ia mo o mai lama so sto inga parts o ta bale ya le lama ta no luma e manino ai me oma tabi to le mai luas pun mara minute ua te ai le tu lai tolu fa o ta to proclaim se pa ia lama le tu lai pa yan sue po le po pa ta tele lama tina ya ta ele to le pai le I pele mai Australia man ainga pa tai pena po Christina tanvasa pa ta tele lama lo mia na fine ya male ainga ile tau tua po lai ka le si pa ngai tua pa ta tele mo lo panga la lo fa mai mo ta to pa tu ya e se ta tango mo ya ma no lama ma tu mai ma no nga lue se ta tango mo fa mia le sina leo ma se on to atina lo salio lo maputa mai lo fatele atu pena po ia o lepa Malaysia ia manisa maro le tono ke ua misi aku io ave mai ka pedo ia I tarosang
soifua o le si Fofoga Samoa, Radio Samoa, tasilima I vatolu a mo, se ki a Radio Samoa. Ua na o le Radio Samoa se furulima I vatolu a mo, e tautuaina o e ilangu ngana, fitu aso le vai aso. Taimi tole mai, le ua lua sfuruono, mla midute wa te ale tu lai tolu, na midute le tato por klame, awinantu I le ngana pero tahania penka minute tele nui tau lo o wina mai ai pe apaponga I nisa maro tato tunu panga solo leo tato por klame ia tane tu lai fast we ai po leo le na foa oni ngalo o le toe sa I linga le a fo I ale manu sa moa a tapo ia pe lato fo ia le faiba ia a o fea ngai fo I malata longa muni muni
e loa ai le ko pai po le le ipo la langi i le tau sampo i Australia to e tasi la ta longa le to e ma paro chum po le mabeao le asolulu o le awolo mama e ati ai o le sunga ya titi la mustele Millennium Sanerivi Michael Alana Toa Ben Betaia ne le Theo McFarland o le kapteni le na Miracle Failangi Nico Jones Jacopo Mapu Jonathan Tau Mateina Rodney Yona ma ese apelu Manico Lalomilo Melani Nanai Letro Kyo ia ma check up o manga o le sulimana pilipilia mo le talonga ma le talonga moli ma pao chum I'm sure le ma beao o le solulu pe Simon pa moe la to talonga na e mo la to no mo le ipo la langia ma lo la sa ini mai fo le o lua talonga o mai ia lo family ina la ma talonga man Samoa ia la to talonga moli ne o spare lo ia mo la to se vai o sama ma lolo Scott Sio ti e tu maunga apena po ia ta leni seu ia Abraham pali i kona tu pai ia pe po ia pale toi peni ia matuna tu jama ia o la fale o leona mo le au sulima ia manuia la ta po inga Samoa ila no faiva o le man Samoa po le mabea le sululu temba pena o la tota longa le na ea ona maua leo le amano e alu mal le alu la pe mai si laua io e man tu ele fa inga ia bela tu min lata longa mata pe po ila le man Samoa ia ai a pa pela ko salinga e paile count back po le right e mo lunga kulanga pa penga pe ia pe ngoi skalong po ia ko kuso ia le pa penga la so le pa inga ia wa le pe ko ka anu an pailanga count back for le po e mo lunga la ko sko e nga moile ai pa wale me mo mia o le mano nga umane o to facility ia manuia le ta penanga ale man Samoa mo la talong mo ma Belgium ia i loai le anu i le ipo la langi i le tausanga fo pa malo lava fa tai i le maputa mai o lepa Malaysia ia le na sina leom so to atina pe vol sunga ia so e mosi vilipiti ma patoa Maria ia ma no valo mai tamagi pa tai so ia o lo musika ma tango fiela a sau ar ko pai ole mo ko kiel ma le solo le ko pai ko les per le musique e va le con la musica e ya ngasi la piero la ya o ko pai me la va sang se me lo va por tanto programme think a minute au na tu ngana peritania just think a minute it could change everything. Think a minute. During World War II, churches stayed open 24 hours a day so people could come to pray for their country and family members out on the battlefield. A caretaker in one of these churches noticed a boy who came to pray about 10 minutes every day. One day, after several weeks, the boy came and prayed even longer. The caretaker asked him why he was praying longer this time. The boy answered, "Each day I came to ask God to bring my father home safely. And this morning my dad came home. So I hurried here to thank God." Have you developed the habit of being thankful every day, no matter how things are going? Always remember, there are many people with worse problems than yours. My friend's son, Joshua, was born with a serious heart disease. Joshua's had several heart surgeries. He's not been able to play sports because of his heart condition. But Joshua's grandmother always taught him to be thankful. On days when Joshua was so sick he couldn't go to school, his grandmother told him, "Josh, just be thankful that you're home and not in the hospital." Recently, Joshua had another heart surgery, but this time the strong medicine made him so sick he almost died. Joshua's grandmother telephoned him in the hospital to very kindly and gently say to him, "Josh, I'm praying for you. Just be thankful you're not in a coma." You know that grandmother's right. No matter how bad our problems are, they could always be much worse. When's the last time you counted all the good things you have? Whether it's your family, your friends, food to eat,
clothes to wear, a roof over your head, things that millions of people in the world do not have. Usually it's only after we've gone through problems that we learn some of our most important lessons in life. There's a song that says, "If I'd never had a problem, I'd never know that He could solve them. I'd never know what faith in God could do." So won't you give your life to Jesus Christ today and start trusting Him to take care of you no matter what happens? He'll help you to see all the good things He's given you, including answers to prayers you never even prayed. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute.
Fofogamua Crichton family manatua get some money. Ua pamaya tua ile programe o ina tele ngana Peritania think a minute for pongpoi per le aso a taia o tato programe le na think a minute lua su lua minute on tano le tula fa minute na to sta tua le ona e mano fa tai le fa fong mai te ino tau tua le radio Samoa su lima iwa tolu a moi mauto malawa tolu lo sa pa penga ia tu no e mamau fa te tene lo to nga lei pai vai tapo ia e manuia te pata lofa tu ai e maulunga o tato tu no le ngata iao te roneo tu no e mau sa mo na lua ne atu Pasifika ia ma tu no umo lo langi o lo pe na no pia iai na yo tato tangata ia tato wana i no fanga ia tau sia pe i tato ia ao lofo le li mai se lo tau tai o io tātou sā pa tau mua watu pai ungore ne tau sanga toi pa tā lofa tu ai taito te lama o maputa mai ai tā lofa lama i le tau tua le radio Samoa pa tā lofa tu tina ia tā ele tol pai ali i pene lo maputa mai pa tai mo ioe musika na ko hese ki ele aso a o le na pa tu ia se lina si osi ma no fualo lo tele atu e mosi bilipiti ma le tua ma no falo fa tai uso mo rianga vengo le po pa taro pa tu ya pasta te filo le pai ma pa tu ya fina ma no falo pa te tere lama au songa pasta te filo le pai ya mo fa mlianga mai sol ma puta mai pa pena po le songa ya rem le mo o lo ma puta mai clean ines mai rem le mo taito a mo le pe ta ma le pe se mo nga o le laina mo o lautus o wi ainga fai se kusia remle mo ia wale o kai mo e alu kusia kai fikuas po ka u ia kai mingi ia ka mangani e mo ole upule masani na fa fonga e mo fa longo ia mo moi manu i manu ai sau mana ia tia e mo ni le lava le lon me to pule si lua tolu fa ni ma minuto i luma tātou e whapenala mai so i fua maola pi tāmpa i tā le ala e le mai loe le o i ale maa losi o si le pia ma le poto o tangata so i pona o le ali e si le pia mea uma te whaponga i tātou tala i sia ta maa ma o nalo tō tolu o maani liu i le maa laia le na tupu i o le fesili na iai po whata mala po se mea o le tūranga wapena po le ase mea wapena pela mana o fotua ina pea e masani ano o tautala pea lo ngutu mo le afi vane va pongana sino tātou e tatano ai whata mala tātou pela mana wha manatu atu le tape o le palaka e se le tāua o le isi e tele au tātou maka arka mai kiki e ngola kua ka pe runga ne ka pe le palaka e lea lau to e fo i ai o le tama o le tina ia pe whata mala ia mai o walo ia pe o le tūlanga nai tu e wha manatu ai ka pe uma palaka e o fo i le tūlanga le kukai ia ponga tau mapo nei o tātou a inga e iai ia me o fo le o ngā umue alu le kesi a ka pena le o ngā umue le o kaune e le o kaune ki e kaunga pe ai ai makaunia lai alu ale kesi o le mua laka lola e emo i e singa me inga sorry e makau kia me kopu mai ai o tātou e nā le tala noa ai pata mana tele tātou e whaako pe lau po le tonu ai e tāua tele lou ngā lue mai ai tonu o lou maota mo lou lawa e te mata ala i po i te tonu o lou maota mo lou lawa pe pata mana tamiti a o tā uore ta mā e o le tina e ke koe sabani e o po i mora ka pungi o pai koko e ka mai ki e ka aro ale lo ka arwhai ko i luma le frantoa o le pumboni anu meanga e o po isi kurang pa malama e kaunga pongi e mai se loko e sia ki a koa to mauta tu lol pa ponga le tunu po ka pe uma palaka o tele na pa lame maafi le tupu mai pa lame mo waya po le tupu mai ya mal le pe o la kam tolonga pe nga o nga o tolonga pe nga o TV e o masani ata to o so uma te maputa i tono lo Mauta mro lomro wainga ia e wi wen pa tonu tomaiti au tomaiti e kwa pa kamala ka me kinga o manga pe o ngo manga maka TV alu la ko ka pe ngo pe ai le alu ka pe para ia pa penga po ia alu ale skaimi ai le ka pe moli
e ke malei fu mo tai ao lai nga ora ma mo li o ku ko mai po a ko kau da pe ona tu nang pe na e mana tu titi e tato ia e pa ta mana tato e fa mia le li tato po longa fa ta mana le tunu o ma ta mai me se le o fenga luenga pa ia le tua e watu ar pa mana o ma fa tai pe le fonga ina o to suafa le o fenga longa pa ia le tu si le fia le tua le winga o tala pa mana o fa tai so se to bini o lo to fola folai ia ele pengo fie ia mau pe lo to mano si tino fa si silina le nganga tu mau fa unga le tu ia te o to lo pe na ona tai so se kane sia ia mau to mano si fola le tana le su ke riso ni nganga mo ia malona mano ai fa malo fa tai le pengo venga sa stofia le tu ia fa no manu o wasa mo tai au Sprono minute ia ona tane ole tu lai whama e stautua ale au ona pata wa lofa te le atu. Pamria le whainga malanga te use a ponti pele te ufilo haptai mo tato maftanga ia po e tie manuia porto e tali watu i lato umalama patasi mai a mese ole whamnia ina o le ono spulu tau sanga le soifo se oso ia nu ole tia anterea na po sa pa manatuina ia ho ola vai tu langa e masani ai pa tai partua ia vai ia ai mas fo lo va partua ole fai au ia pasta tai au ia ponga mo pelaina ponga tau mapa ai mas o Samoa po ai ia mansunga le pasta solomona jan mal partua ia minse la penga long sa mato mafutai le ato Samoa mas so e kalesia ia pa malo fa tai la se me o tau au mroso ia ele mau via le ase i puwai e ame mo le so ele mau via famia le tua ele maptanga e maise o le tua a se uso ia tu nu le tia ele tina ia langi na po lofa te le atu last time te liu eto whainga malanga i Samoa ma le nofo ano lofa te le atu famia le ia maise o na i o tātou ainga sa malanga mai le wha moe maputai i le po o le astona ia famia le tua pe loa i pea i tāna sanga mnuia loa soifua nisi tau sanga stele o le tia antere ana po mnuia po i oro mawai mana para lo patu ia makarita ia pe po i langi ma maiki alo so o le master o le MC maiki ma no lama ia me se po i sa tu tangi olo o le to ia talenga ia le atinganga ia tau ili ia lo patu le nganga mo lo mafatua ia le fonga tau mo mo fai masoi a inga le loa ia ole pa ia fo le ofenga pa ia ole telenga ia le fanga ti fasa ma napo familia le ni me umba Tasilima i Vatolu Amo Radio Samoa.
Pengi tanga whao senga lau mafofa. Sili ai, o whainga ka, na ku waku oe ke alu loa. Wha maua lunga, wha mengi tanga wofu ma whaise ka whanga. Ka maka kua whakasi, whaakali ai me whaalawa. Ai pangale, sānu vale lau ka mua au po. Au kelko, eke pule lava oe I lolo. Ai saulia I ngā anu, au e ke anu a mau. Mai manga kua a whiga si o ngā mau. Losa o loto mana, ua umata. O le sipamalia o le talenga ala flupi le aso sa po I leina muli o la tusi na muli mana o mai ai sunga ia ram le moa mai cleanliness o le na baru mi rute o na tara le tulai fa sa mo le tunu pele fa ma le maia tu mai ia so wala no mako pa alofa te le atu pe la ma puta mai na yo tu asin sina le atolo tātou tunu alofa te le atu. Atu nuu e mamau alofa atu. Pangani e lea spai vai asa ma se mau. Sa mole atu nuu pele poto tautai. Sila na tu yama. Ai pā moe moe I loto nganga ke usiano ma ngalo I lato o ona. Munu ia popuanga malau singa o le ne yaso I le patasi mai o lo tātou atua. Munu ia po I lato wanga atu fi au mga anuenga. Pamia le tua. Taito te loto le au ona soifua ma ia manuia.